Salibonani sesibuyile njalo episode 22 angithi mfowethu. Episode 22 siyaqhubeka siyahamba. Asihambi sodwa namhlanje kodwa ngizoqala ngibingelele umfowethu bese sethulela igest. Mfowethu kunjani? Ngiyaphila bhuti omkhulu njani wena? Hayi mina ngiright. Sesibuyile njalo sibingelele emakhaya kumagumba amanomhlaba ngabele kuphi kwendawo igama MC Moshaba isikholo sasejwane thina sithi endle enesithemba inkani ngibingelele majolotsha amahle lapha elikona kubo SaMaNgwe kubo Chefunye uyazazi indawo zakithi amabhizo akho vele ngazi ibhuku uyasile follows ejolotsha follows yes uyibhubu yazi mawusidinyane usiya khona ngale kubo Chefunye Jabanda yakuzobamba ithara ke lapha ya lesiyaphansi kona lekithi emgodmasile kubo phela ndaba kona ngale 17 18 24 yini kungaphi 23 awuzosisi mgodmasile silamasile ithi amasile akhona phansi ekudala ka2 Denda Mbiriya Samauru Madlangombe Nemane uyazi magama kona amabizwa ngikhona maya confused ya bekithi ngibingelele Plumtree amahle lapha elikona Makhezi Gwanda indawo zonke nje zakithi mangaqambanga hayi kule episode ezayenza uqamba njalo labalandeli abahle abalandeli be-podcast yabantu siyabonga ukuthi njalo liyasibekezelela you have always been there with us and growing us siyakubonga kakhulu konoko lawo ungaka-subscribe umuntu kamlimu subscribe ungakeli kusubscribe ukuthi uhlelo lolukhule sike sikulethela njalo abantu bakho bathandayo abanye ngosaziwayo abanye ngabamasonto sasibatshela abantu ukuthi no le yi-podcast yabantu yeah it touches across all limit no all aspects of society ungadideki nebubona abaculi ubona ama-actors ubona abafundisi yakhumbula wahlala nomfundisi lamanje axoxe indaba ezinhle kakhulu politicians all types of political parties traditional leaders and things like that come through we understand Jovi namhlanje sihambe sabuya labadala bendawo sabuya lezi nkulu impela yabadala okade beyitobethi Katari wena abanye bathi umdala on that thing umdala on that thing on that thing lawo ngathi ukuchazele uyakuthi no yabona that thing I specify kodwa kule that thing mayikhuluma lawe kufila so right namhlanje siphethe uzachaza kabanzi ngempali yakhe ubeka njani kwezomculo siqale ngokubingelela sibingelele kubaba uFiselani Ngwenya abamazi kakhulu kwezomculo ukuthi SaMaNgwe the super legend linjani umuntu omdala siyaphila baba umuntu ona that thing yini thing yini that thing into the super legend yes umdala simbona sikhule thina silibona kodwa umuntu yakumbona ngithi umabona kude kumbe makule show ubona kusho kodwa awubi duze kwakho usukungamazi ubuwazi nje futhi iqembu lokuqala mekukurumba Mlambos ukudlala kumabona ukuthi South Africa impela yes senhle ngaku uzachaza futhi bona I think asonto yayivamile kubonakala kuma station e South Africa which station Soweto TV all right yes Soweto TV yangithi Soweto TV Gali Katari uthixo over ivele yena nto phela usungathi ngifuna umncane amahleli khona ucinza udeyi ngama-ofisi Tela zakwamukile siyabonga bafowethu siyabonga ndihlala ngiyibonela katshana ngikona lezimu le-podcast yabantu ngizibuza ngathi amadoda la kahle kahle benza ngayo wamkhomba phezulu ngizibuza ngathi kuyini ngathi hayi ingadi ngikhona ngale ngiyabonga i-podcast le ku-podcast wani kahle kahle no siyabonga ukuthi usivakatshele sithi thina sizoxoxa exoxweni kwethu sibe kwazi thola ukuthi maybe kukhona esingakwaziyo khona elinye side esingalaziyo or ukhona ozafuna usixoxela khona ukwenzakala la usazokwenzakala njengoba sesikwamukele useliqambile ibizo akusadinga ukuthi sibe lokho sibuza umntana ukuthi ibizo ungubani uthi ungifiselani ungwenya popularly known as SaMaNgwe the super legend asivele singene endabeni ukuthi esukaphi ekhaya siqhubeka size siyefika khona
Mina ngizalelwe endaweni okuthiwa kuseluvuluma. Actually kulobujwane phakathi but ke hayi mina ngizalelwe uvuluma. Iluvuluma yiye oyabo bangathi iluvuluma laba artist amaningi. Yiyabo Jika be Simunye Brothers. Ojika badle empandeni. Okay. Oseluvuluma uba uJosia. Oh yes. Mswabanda. Yes, Josia Mswabanda. Yes. Umakhelwane ya thina kusho ukuthi ke okhokho bethu babehlala lapha ku Shaba. Okay. eCholotsho. So ke ubabamkhulu basuka bachapha umfula bayawelela uvuluma. Ngihlala ngimswenkela ngayo. Ngifuna ukuswenka futhi namhlanje. Malo uthe umkhulu babezwane vele phakathi. Actually omkhulu babesuka konshaba eCholotsho. Umanyake ukhokho wami uzalo bamkhulu. Exclusively on podcast Yabantu. SaMaNgwe lijwane. Hayi khona akusijwane. Hayi jwane ilizwe. Alright. Hlala sixabana lo zinja ziyamluma ethi hayi wena ungakithi wena ngithi hayi no. Hayi Mina ngisoka kimi. Sesifaka istemp uthi. Angisoka kimi ngoba mina ngu56 mina ngabo nani ngabanye kodwa anyway ke okhokho bami originally they were from uthayini le ndawo iChefunye. Ukhokho moved to Konshaba ngicabanga wayelanda umfula ngoba kulomfula lapha mawungizwa ngizibiza ngithi mina komanyaka ezibukweni likamanyaka. Manyaka ukhokho wayele inkomo ezingafika ngazazi ngabaleki zazinatha from ngo8 zeziyeqeda ngo4 ntambama zingaphelanga. So anyway yikona kwasuka khona ke yonke into okhulu ke ba move from laphana ukhokho sejoinile besizela uvuluma. Alright. Yikona esazalelwa khona ke thina Lakhulela khona lapho safunda khona sachama katare khona emagcekeni nalane enkomeni kwalaphana thola ngitsha overfana bembuthanele so njanga leso sikhathi ntshawo zinatha zakundukuthi ngichayikhana into nhlanganisa bonke ya. So iqala vele ikatara umntwana usayeluza. Ikatare kahle kahle ngokungasinto mina ngizitshela ukuthi maybe ngajika see something. Mina into eyenzakalayo mina ngangumuntu opassionate kakhulu ngesikolo. Alright. So then grade 5. Yeah, grade 5 kwalaphana kwakulo competition yana kunye nje esikolweni nje abantu bebazi into abayithandayo. Kwakuyisimbi isikolo. Igungubi primary. Okay. Abantu bebazi into abayithandayo. Lamahamba kuyisikatarenyana kwami. Hayi, yazi ukuthi into emfika ngizama ukuchaya, yazi kulo umfana omunye so wachaya into enye ayihamba so wangedlula. Ngangafuna ukudlula eclassini, ngangafuna ukudlula loba yikuphi. Eboreni ngoba vele ngangizehlulekela la sokugijimeni. Hayi lapha phela kusebenza amandla leskill kwangehlula mina. But lokho kwezandla lokho ukuthi uyazenzela njengomuntu ongangafuni ukudlula lapha. So ke umfana wachaya wachaya kamnandi. Wonke umuntu vele wabukela yena loba se competition sidlulile kwalo kubukelwa yena vele so ngabona labafana ngiclaim iposition yami. Ngaqala phansi la ngayenze yami manje sengiyenze strong enkulu kule yakhe. Practice amagabha la Olivine. Uyabona iOlivine igabha leOlivine ndoda lali igolide igabha leOlivine yabona uthi loba thina omama bethu kwakungakabe labo malayicha babuya lemafutha vele egoli la hayi amafutha ayithengwa edrobheni ubaba wathi mangathumeza imali kumbe thumeza iluggage iluggage ayisabuya ngezitimela engathumeza iluggage ngibethumeza imali umama uyagada etshintshwa imali ePlumtree Town mayise yabuya vele ngavele mvule lapha urenkini osathola urenkini igolide Sindingi ukuthi aphela nini manje ngalesana isikhathi 2 liters yamafutha yayithatha maybe 2 months way izinto ezazinakekelwa ngakhona unlike these days uthenga namhlanje next week uzawuthatha kusela amafutha so leya kudala yayihlala isikhathi eside la uzigcina yazulilinda igabha so likhangele uzibabuze ethi namhlanje mama lipheka amabhanzi uyazi amabhanzi yiwadrelayo vele ugogo wayethela ngespoon vele babesenza njani ethi qwa hayi kalo ukuthi just kube umbani othile itamati sithatha intume lezayenze engadini zaphatshazelwa phakathi mpanja indlela esakhula ngayo ene yayinhle anyway igabha lelana ngileluse ngahlala ngihambe yolikhangela afike ngiphakamisa namhlanje selime ngathi ulizwe lithi hayi kodwa ke khona emavikini abuyayo yabuza futhi into eyinasi izikhalelisa amabhansi namhlanje izikhaluka amabhansi
bhazi mama ngisiphekela uyazi amabhanzi vele kungaphekwa amabhanzi maybe ka10 athatha amafutha amaningi ayahamba kuphela so then ke alipheli igabha lama liphela ke seliwonyiswa phakathi mbele watsha ngesafa abanye babawachisa but lami ngangilifuna lingatshiswa ngifuna ikhalena liyane olivine liyane green and red yes so ke ligezise bese ndichaya elangeni sendivula ngendlela ekuvulwa ngayo nebaza ke uphindwa khona lolana esithi thina i-flat bar yes eKatar la fake phakathi ibethele ukubone ngapi khona ukusenziwa no ama skills akhona yabungakubonanga yabungakufundelanga kebe kuyinto just nje kuyinto oyifilayo ukuthi into le yenziwa so kumele ngiyenze lapha sasinga specialize ukuthi kuhle hayi sifuna nje into kuyaphuma into ifuna izaphuma chaya ngale ngoma zami lamanje still remember ingoma lezi noma fika izolo lezinye ngangichaya impela ngathi mali asengichaya khona mase ngiserious hayi umafika izolo yayisithi mafika izolo yekela indaba I can still remember those lines ukuphela ukuthi uthi mafika izolo I think ngemunye umnyaka kuyafanele remix because zingoma that speaks something to your career yes that made you but where you started at that age le message yakhona ngiyazibuza lama enhlezi ngizibuza ukuthi indaba lezo ngangizibona ngiyalo mafika izolo because mafika izolo yekela indaba but there was ama lyrics akhona emnandi impela kuhambisana kamnandi ukuthi wangikhona but kwakuyileso sikhathi anyway usukhandileke igabha lami bese kwakulesikhathi sokuthi sometimes kungalahleka inkomo eyodwa igabha lelo fanele uyenze sure ukuthi uyalichiya khatshana because umdala vele uyabe ekhayelela ukuthi into lelo ekulibazisayo vele ene maye ngalibona vele sengalihlahlela so sofanele uyenze sure ukuthi inkomo zibuya zikwanile zivalelwa ngesikhathi zivulelwa ngesikhathi ukuze babone ukuthi into le oyithandayo ayi affect ilokuze inkomo leziyana because ngiyacabanga ukuthi there was a time phela ngangilifihla ngoba kwakuthi ndichiye manje enkomeni but kwakungekho lula ngoba yiko lapho kumele zikhale khona enkomeni yiko lapho phela yiko lapho fanele ngibona kale inkunzi ukuthi uyabona ubani kachayo uyabulala so ke anyway so lokuthi mangaqeda ukusenga lapha thatha igabha lami elifihla le lapha engiphuma nje yakho inkomo ziphume ke senilandela fika le ngithatha igabha lami sengihamba manje indaba yesikolo uchilo futhi and siyeza ukuthi umuntu wayithanda isikolo wawusenza njani esikolweni in terms of igabha ngalichiya vele igabha lalingangihluphi ngitsho because njoba ngichilo nje ukuthi ngaleso sikhathi akusinto engangikhangelela ukuthi it was just for fun nje ukuthi wawuzilibazisa uyabona uwabona nje mali sakhula omunye wabe yenza imoto ama wayetshone eduma omunye wabe ethanda khona lokhana omunye osisi ngale babenza udoli lokhana okungolokuze lokhana okubothwayo okweziqo kunye ngokwamalemba amadala kodwa uyabona ukuthi abanye khona phana vele but don't you think ukuthi maybe in African society abantu abamnyama that's where we lack where abelungu they've mastered this art like China like the other races nje ngoba I think njengoba usitsho ukuthi wena kulo muntu oyakuphuma ukwenza igabha lami umuntu owuzenzile ngoba ukuthanda don't you think ukuthi maybe we had a society abazali that understood that ukuthi lo muntu leli talent lakhe behle beqala ukugruma and invest towards that ukuthi komphela zasithi amase ngadlala ibhola sungachaya ukuthi ungcolile kube kungani ukuthi usukumela ufihle ikanti ungabheka kweminye imihlaba ngithi mina ekakhulu emangisini abantu abathi bengananzela ukuthi umntana uthanda lokho baqala ukukweseka investor in so don't you think ukuthi yiko maphe kushotisa ama skills kakhulu ngoba ungananzela iningi yethu kugcina amaphupho engasafezekanga sesingena kuyena leyo wonke imisebenzi whereby we are creators kulapho kubonisa ukuthi like look if you started making a guitar usasemncane don't you think if you had support and uncediswa towards that regard maybe le kataro ithengayo manje uyisebenzisa ngoba ngicabanga ukuthi yenziwa amangisi engithengile mathodi ngabe ule yakho azenzela yona professional of course that was professional because ama notes ami ngangiwazi from a plain blank from isihlahla somganu isihlahla somgoma but you could vision ngakhona ukubamba ama notes ami ukuthi leli ukuze ngifuna ibe la eninga discord
the next one ngibe la ngwabethela imali ukuze nama asebenze. So mbona ngathi thina ngemva kokucolonizwa sahle sacolonizwa lengqondo zethu. True. Thina kusho ukuthi eside lethu into esiyazi ukuthi esilonga into ubuye lawo wena umuntu omnyama ayikho right so quality angeke akula muntu ongayithanda. But ungakhangela emntwini wayenza imoto yamawaya afake imoto ye radio cassette liyani uthola izihambela yodwa imoto liyani. Yes. So abantu umuntu uyabe lakho ukuthi angayenza imoto afake injini ihambe. Lathi ngabe sasibaza ngokuthi lesikubaza kukhale kahle umuntu azajive azothi into le imnandi le. So yabona ukuthi khona phana amathwayini kwakubonisa ukuthi ngabe kutha if ever we are given a chance or lasesikolweni kube kwakulama classes vele okwenza into ezifana laze nalezi. Ungakhangela abelungu kathesi umntwana mayivele esikolweni ngabe uyehlala phansi. Wena driver uyafonela ukuthi uzohlala abantwana baya ku swimming. True. Abanye baya ku music ba chama kata abanye bayenzani bazama ukuthola exactly italent lomntwana ukuthi lingaphi. Belikhulumisa semanje manje kathesi wena umntwana ufuna ukumenzisa wena lento oyifunayo wena umntwana ngakhethe yakhe channel wena ufuna umfake yakhe channel okuyinto embi ukwenza ukuthi ezongisumkhiphile kulokho maybe uyikwade kuvele kungokwakhe uzaba frustrated. Utshintshe even lo maybe lo mdeni wonke usapho lonke. But because would you think ukuthi maybe i-education system or the way they were brought up ngicabanga ukuthi maybe uthola ukuthi kusemqondweni ukuthi they had no idea, but ngicabanga thina we can now be better parents. Njengani eselile idea ukuthi no we need to change as a society ukuthi no nanku you started making a guitar. As I believe now umfana wakho check katana ukuthi ngicabanga imabhemi manje sekudlula lokudlula. Because you allowed to be himself and allowed him to know if he wants to follow in my footsteps as God. Was into eyenzakalayo vele Mr. Mo ukuthi omunye lo munye umuntu ulendlela yakhe uNkulunkulu ukhona into amisele yona wena ungami phambi komntwana umvimbela lento eyiyo emsebenzisayo ngaphakathi. Because remember every time kule spirit esenza ukuthi umuntu ayenzena lento uyabe xa uyenza akayenzi nje njengokuthi maybe uyayithanda esikhathini esiningi kuba njalo. Esikhathini esiningi umntwana ungambona hlala gebhe imithe gebhe impande ubuyazi ukuthi hayi Walwalo. umntwana lo ngaba ugobela so wena ungami phambi kagobela ngoba vele umntwana lo singamenza agcine kumphambanisa lekhanda la kuthele ungasahlangani because wena uzonde ukuthi umntwana lo ubuya lezi impande la hlala siyagebhe impande wena igangeni lathi impande lezi zigebhela no ngigobela lo mntwana. Omunye umntwana vele masidlala kompane ngakhayela ngiyayibona abanye abantu bebhalile nje uzokuthi mina yazi ukuthi sisadlala amatope so yazi ngangile mota zami le inkomo zami abanye abantu vele khona lapha kudlala amatope vele umuntu ayedlala vele engalamfazi omunye vele engakhonjwa ematopeni kulapha abanye uthelela abafazi abangu3 ematopeni. That's where life started. That's where life started. Impilo yaqala khona lapha ematopeni khona lapha. That's true. Ngabona umuntu la ematopeni ngilala umuntu obuya kuphela uzothi ngicela ukudla. Yes. Ungamlandela lo muntu uzamthola kathesi lokho yenza. Uhamba ngaleyo ndlela but ungakhangela ezinye ezazisematopeni vele uthole ezinye vele zingamanika khona lapha sidlala amatope kompana. Umunye vele uthole le track engakho umunye bazi inkarakade music ongaka. Uthole duma ngale vele omunye vele ngubhuti wabosisi ehlala ekameleni lakhe ngale ngubhuti wabosisi. That's where life started. Ukuthi ungayilandelela le nto leyana yikho la ubona khona ukuthi umuntu lo muntu kule ndlela adlula kuyo ene maye sasemncane ubuncane bakhe bona bayadlala ematopeni engumama engubani bani kulomthelela futhi ku future ulumse ngaba ngumama vele ngoba kwaba ngumama esasemncane sengabe nga-understand yena esasemncane ukuthi kwenzakalani kodwa it starts making sense mayesekhulile so ngama-feature nje ukuthi ikatareliyani ngangiyitshanga senkomeni mina njengoba ngitsho ukuthi asinto engangiyicabanga ukuthi ngelinye ilanga ngavuka mpela lami sembizwa ngale ukuthi endoda hayi sokungamasentinyana lapha kuzosikhalisela so mina I took it nje ukuthi vele ngiyazichitha isithukuthezi nje abantu bonke besakhula. Kwasokufika nini-ke manje ukuthi manje sokumele into leyo ngiyichaye ngiyayithanda ngiyayifila ngiyayizwa
Ubuqaliseni nokusase nje yiho. into lekuhamba uma ngomude vele ukuthi kuze kufike empela ukuthini hayi lapha kungayenzeka into engumusic ngoba because nje abafana bonke esikhulele emakhaya kulesikhathi sokuthi la usuhlala ekhaya wazabona hayi lapha sengihlale kakhulu ekhaya 98 ngakhuphuka ngaza ngapha. Yes. 98 98 ngifika lapha ngathola ubhuti wami phela usasekhona apho lingalinga abantu abangagugiyo because sometimes omunye umuntu masimdala benga understand ukuthi hayi ekhathi ukuhamba njani nhla ngithi ngisazokubuza ngenye imini so kahle ngibuze emakhamereni ukuthi kanti umuntu wahlale njengagugi angikho mdala kodwa isecret imingaki iminyaka angikho mdala nzima Mingaki ngathi ugeze nje Ungageza bese ngitshela Hayi mina kuzima ukugeza umuntu nje. madoda gesani Producer podcast yabantu yo producer iminyaka yabe mingaki la Bathi 40 ayikadluli khona abaselanda kubo 40. 43 my producer ingabe mingaki iminyaka ngale sile 43 ngale 49 phela Mina ngicabanga ukuthi khona apha ika maybe ku40 kakafiki ku40. ayikhona Yebo. ay Maybe 39 40. no mina I'll go with producer khona la kwabona khona maybe la ngithi Uthi khona. ame bukhona la kwabala khona wabona hayi azange abalele hayi umoya plus umoya phela la umhlubulo wakhe khona uyawuhambela moya utawule intel uyawuhambela umhlubulo wakhe ithi bayezivile siyaludlula khona ekhaya mingaki iminyaka engu43 how uyawuhambela umhlubulo nalo ngale uyabona ukuthi khona into ayaziyo khona into ayaziyo ngale for a 43-year-old you still look young and very strong and healthy lokuthi la khona mase ngathi si ungene lo Jove sticking uJove yafeinta before how do you take care of yourself kahle okwakuqala nje mina engikwaziyo ukuthi ukuzithanda into ebaluleke udlazo ngezinto ukugeza yo mina ngayitsho hamba phambili amanzi thanda amanzi Yeah, amanzi ngiyabonga. ungagcini ngaphela ukuyathatha amanzi nje wesiphathela uproducer sanatha yes Ngiyayibonga la ichiloyo ukugeza ngoba abantu abathanda amanzi abantu isikhathi esiningi abathandi umuntu ongubaba manje sekhuluma ngokuthi abantu bageze kanti ke abantu kumele bageze abantu abagezi hayi abantu mthapela anti indoda yageza kakhulu yageza inhlanhla ukugeza yabona ukuthi uma unatha amanzi Yes. ucleana inside system yakho Yes. that's how uzahlala lokhu uqinile but umzimba ngaphandle ke yabona mawuvuka kusema imoto yakho uyithanyela phakathi ukhipha izibi phakathi kuphela phandle igcela amadaka hayi njani lokuthi hayi ngithanda injalo phandle then mina mase ngiyibona imoto yakho ngaphandle imoto le indala le imoto le kudala ihamba le but mase ngena ngaphakathi sithola hayi imoto le clean phakathi manje ayibe clean ngaphakathi la ngaphandle. Alright. Simple. So okunye nje ibumba labantu abantu babentshela mina kudala ukuthi kutakulento uthi ayibumba okuchaza ukuthi ukhona umuntu olebumba elihle elingavithikiyo kuzoba lo munye umuntu vele othi mayithi 20 years like nje abafana bentshengu lapha mayithi 30 years Vele nje ube ngokunye. mayehamba lawe vele lawe ubona Yeah. ikhulile lento nxa lifika endaweni enye bafika bethi hayi bhuti lana sisitulo hayi umfana uzabona ngalesi sikhathi umfana nguwe lo mdala. Yes. So ngiyomncane kahle. So bese sasendabeni le ukuthi usubuyile ngapha wahlangana nofika lapha ke ngathola ubhutele box guitar ngathi hawu madoda ngathola box guitar lapha Sekulandeli lokho okuyinto ngayidlala Ku right ke manje. nanso ke i-load shedding ayisalindile ukuthi sizama ukuthela idizili lapha ku generators kube izikhali iEscom iyathanda ukuthi yes isibonise ukuthi isikhumbuzo ukuthi sise South Africa. yes no lingamangali bona sokumnyama izesa egoli bizihambile lapha so sasithuma uproducer ukuthi agijime lapha edinga kuyi 5 liters kwedizil masithi subscribe bani phela liphose lama senti lawa sesifuna khona ukuthi sihlahle generator manje eceleni ngoba kunje isesemnyameni iyaduma lapha isigcizela ngentuthu la ayisubscribe subscribe join futhi libuye futhi liphose lama senti kawo how
i-podcast yeni lo yikho ingeyabantu sibuyele endabeni esekudwini lana siphethe umdala wethu all on that thing officially SaMaNgwe weMlambos the super legend besabamba laphana ngesikhathi esingene egoli ngo98 uJova engazalwa phela uJova 2000 ngo98 sasibeka ngikhumbula mina ngihambe yabe kubaba uNkomo thandi tama oveta khona right Point of correction. Ukomo was buried in 99. 1999 Yes, yes unimethi zamazanjana yathi senjeshwe ngabantu sibize laphana nansi jukebox uyangena ufike egoli kwakumnyaka 1998 isikolo wasiqedile Nganthola iKatari isikolo sasiphelile sasiphelile. ufumfo Asingaphelanga mina ngiphumile esikhulu. wawufunda kuyiphi secondary Sipheli phela kithi. ora asithi so wawufikile ufumfo Yes. okay Wayenza njani ngoba phela futhi kuyade ngifuna ukubuyela ngibuze laphana ngoba umuntu wayithanda isikolo. Kulo kuyi-stereotype ukuthi abantu bamaKatari vele abafundanga. To be honest, what I can say guys ukuthi isifiso sokuqhubekela phambili sasikhona. okay Mina ngizalwa umuntu omdala. Okay. Uthi wayithi mayikhayela inkomo zakhe esibayeni. Acabanga ukuthi yazi ukuthi afuna ukuluza lo wayi-1 inkomo la. So ngafundisa ufike la ufike khona sokuthiwa enough so right. Alright. Ene ungananzelela thina sikhulela emakhaya. I-mindset yethu vele yayi-1. Ngaqeda isikolo uhambe kuhle. wawufunda kuyiphi secondary Iphakama. Okay. iphakama secondary Iphakama ikhona laphana nje about 10 kilometers away from Mlambos. okay kuhanjwa la kufuthi ngenyanga Sasigijima kakhulu sisiya khona le 7 years ngenyawo. Plus 4 years ngenyawo. And every day fanele uvuke kuseni ugijima. Yeah. Kusikolo zonuka. Fuke esikolo vele hayi vele ukunuka nyakubona le mali lokhuza yokukhera ukuthi uzodla sasingayitholi ngoba le chance wena kuyithukeke kwakhe ngikhumbula kwakhona abantwana babefunda eduze lesikolo kwakuthi kungachayi lunch yayi 1 hour bephume ngegate besiyakudla thina sabe sihleli into esasiyenza sasidlala kabuhlungu sasidlala sigwajisana phela sishilana izandla siqedana amandla makuqeda lapho bathini grounding sports ngaleso sikhathi awudlanga usutshala ikhanda hambe nathi amanzi la vela asangenzi uzosuqumba amanzi yes kodwa lapho bethe cross country liyagijima lejika kwisigabeni esiseduze imadoda mali sabuya ngalo uchayisa labanye sebephumile esikolo besiyala wena fanele uyeqedelela esikolo uqedwe ekhaya imadoda so indlela esafunda ngayo anyway ke 98 ngathatha igitara kwasekuthi ubhuti omdala ifirstborn yangikhaya wayevelele interest kakhulu music ubhuti uModikhaya SaMaNgwe okay ombiza kakhulu engomeni osebenza kakhulu leqembu yes onguye impela ikhetheka lokuze yes uphethe iqembu yes umdala uthe usachacha iKatari solokuhamba lapha uyisayichacha ezibaba la ngikhuluma sengifike la okay usungapha sengithela ibox guitar leyo phela la ibox la waqala ibox phela yayingcono kulaloko kwami ngakwenzela ibox yayiseduze le-electric because yona yayiyenzela phela isilungu so ngaqala ukuyi-enjoya kakhulu sengiqala lami kwezi ingoma ezintsha kiyo lapha so umdala vele wayethi uma ngabe yehlile esekhaya wayethanda ukulalela kakhulu mantshampe lathi akunjayele lapha support music wayewuthanda vele although iziphiwo azilingani phela ngeke liphiwe ukufana nayo bazalwa lo so but uthe sekubona kwenziwa yimi waba le interest kakhulu ukuthi no uyazi ukuthi into le singayenza ube ipendi hawu mina mntana ipendi is impossible kuyicebe lokuya kuwe yes nguphi umnyaka vele kwakungafiki kuwe hayi 99 early 99 khonapho kubo 99 ena vele kahle akho ekhuluma ependi ngabo 95 ngangibona vele kungayenzakala mntana wayephuphula ependi vele asekhona 95 kodwa kimi kungangena yena wayekubona ngithi khona kube ngikutsho earlier ukuthi wena into esesiphundo sakho ngeke uyibone but umuntu abebhekile ukuthi yazi iglass leli ngalo recycle nyathola 10 rand yes wena mawubona lokho bonke ukulahlele dustbin fake dustbin manje phela abanye abantu ngathi ufaka imbono enjalo noma ebona sesiphundo abazwisisi ayala umuntu sikamhlanje elwe undebe isita sakho kumbe igcine lengasazwani wena into ofanele uyenze ukuthi ufale umprovele ukuthi into le nje kade ngikhuluma ngayo nasi siyenzakala so ke mina ngangubona kungayenzeki ngendlela engangubona ngakhona vele ukuthi uyahlabela abani njani
vele nje into ze-studio vele i-band yona vele i-equipment yabona iyavela ngaphi yabona into ezinjengazo lezo but yena waba passionate then-ke 99 late 99 sasiqala ukuthi mzasokhuluna lo sokubuza sokubhala amagama Thomnye uyayibhala amagama kanjani kuqalwa njani kuqalwa ngaphi kuphi ngobani asabhala akusitshela amanye amabhesi salayinisa amanje wakhona vele kwakula before liphume leli boys bani Ongwenya boys ngokulungwenya boys abanye ngama-superstars amagama amaningi nje ayibhale laphana mpela lami izuzi kathi manje amagama lawa so ulungwenya boys superstars amanye zakho mina ngabhalela ithi Mlambo Express ubiza ngesithakazi yes ngesithakazeni umdala uthe kuya wathi no makutha Mlambo kula that thing so ngathi that thing yavela akube yimlambos ingathi ya sound fun khona saqala ukukhuluma vele umdala mayithi Mlambos wami lokukhala lokuthi abantu baza nasasijayelela phana obani bani super sound obani bani stars obani bani brothers ndodwa so yabona umdala wathi I know ayibe Mlambos Express Express yabo Mlambos Express asasebenza practice amanje practice phela legama nje selikhona ku practice ngobani kulabo bani ngalezo sikhathi abantu practice abangu2 umshana lo dlala lead ubani obvious do yes ukhohle ukumention ukuthi obvious ngumuntu esasithaya sonke enkomeni obvious laqala amagama lonke amagama obvious umzukulu wami uzalwa ngudadewethu how alright okay so ke abantu vele sasithi masenkomeni sibe busy yabheza hayi singahlangana vele ndothi chile lokuzina kona namhlanje uchileni kade yabona vele incintisana umunye kodwa ke ngokuchana ke owayekudlula esikolo usamkhumbula umuntu wagcina qhubeka ngomculo kumbe wagcina sekile wayengidlula esikolweni lo ti wafwacha kakhulu wakwenza wahamba wapractice hayi lona wahlwayekela msho mhlalokho vele odwafuthi because even namanje lokumbona uBusherman ngale plan uNkulunkulu wayefuna ukuthi ngalelo la ngezokukhuthaza sebenze wamuntu ka old no man engcenye angisumuntu okholelwa izinto ezinjalo kodwa ngikwazi so obviously ngesikhathi ubuye egoli la wayesekhona already ngiwala esekhaya ubuye late ubuye ngo2001 I think 2002 2000 I think asakhumbuli kodwa kanti manje iband ihlela njani ngo99 yenengekho ngo99 antsho mina yimi ngangikhola yes so mina ngangibhizi ngepractice every day ngebhuku kuthe maye sebuye obvious wafikele emaplazini ngale kwathi hayi kayilando because vele into ependile ngathi sisebenza so angisakhumbula just 2000 or 2001 because the first album was recorded in 2001 yakhitshwa ngo2002 so ngicabanga ukuthi 2000 kola afika khona saqala ukuhlala one flat sabamba ama-box guitar waya surprise ama-box guitar every day so waya kwayaze yazavuthi ingoma mase zivuthiwe kwakulabanye abantu ababebuya there was a guy owawuthiwa nguFrank wafale kube nguye i-main vocalist but ngenxa ukuthi wayengathi laye akakho serious kangaka so ke kwafika isikhathi sokuya recorda sesimdinga singasamtholi so laphana kwakulo obvious kulawe angithi la ngama-players vele phela labo yabatshaya umdala wayekhona umdala wayekhangela nje ngathi vele wayengusudo manager by default ngale right lelo mokisi laphana seli2 selidecide into ozohlabela ivocal ngoba wayekhona uvocalist wayebezo practice impela ngoba zinto sasibamba weekend wathi Frank Lear usahlabela uhinga hayi azange la wahlangena isihlahla okay so uFrank Lear sebuyile laphana kasa practice wa practice ama vocal but kusho ukuthi khona lokho nje ukuthi album yokuqala actually leseqala ukusebenza album la kumbe lalisa ngokungaso album ngokuthi nje ngiyakhumbula some point ukuthi hamba ubhala ingoma ngiyacabanga ngomunye umfowethu omunye wabuye ebhale nje ingoma manje ukuthi hamba ubhala ingoma so umfowethu omunye wabuye ebhale ngisakhumbula ingoma yakhe ebhale sihle inkomo zami amdala wahleka kula asasongoma le ngubani oyebhale kulo mntaka mthothi content ayichaka kulikatari vele wayephambi kwami ngoma ayichaka kakhulu wayecabangela usihle so yena wayedlala ikatari so sasimthethe nje ukuthi vele la mlaza wayefamily yes
so la sasipractice la idlala lead guitar ngaleso sikhathi So practice lapha. Sa practice so kwafika isikhathi sokuthi bhalani ingoma sibuye sikhethele ingoma ukuthi singasebenzisa yiphi yena kuye bhala ezo sihle inkomo zami sathalanga amagama engoma sifuna ingoma esihle kathi yezeni Sihle lapho khona. Sihle lapho khona. Yeah. So waqala kanjalo nje kwakuchaza khona but kunzima vele kungala direction ukuthi kuya ngapho kwinto. So that's when kwaqala khona izinto umfana lwana ke kwayakwazi ufana kwe report wala Frank hayi waphunga udisappear nje sathawa umfana manje uyengaphi so kwakufanele ukuthi siye recorda next week akula muntu vele mina vele vocal ngasona kwavela la ndaba lakho mina thanda ikatara So ebhendi lapho awusukhetha ukuthi uzacha i-lead uzacha i-lead. nancha iridi Okay. but umchala la wayeyazi iridi Okay. but umchala manje was forced ukuthi atshintshe iridi macha ilidi Oh wena kuzacha i-lead. sama rhythm sonke so Yes. So ku-bass la sizenza njani? best asingala vele sasizitshela ukuthi sizathenga Okay. right sizathenga umuntu Kunakale studio. sasizitshela vele ukuthi safika sidinga wona le blower umuntu echaya sasarekhode blower Alright. Oh ngapha lalingabantu vele ezihamba le record akobulawa. Alright. so of which we did safika samthola uCosmas Mpofu wadlala ibass but That's so special la lesiya khona. that's so special And who was funding that trip? sasizifanda my brother la wayehustler la iphumele imali sibona ukuthi singayenza sihambe siyo record then ukurecorda wakhona la wawurecorda nje ukuthi singakwazi ukuthi mase sirecord lizoyenza Lasuka la sahamba sayo recorda ekubeni kwethu le lifika record ngale record ngoba. sasirecorda undodo wesishona wathi uMakombe Okay. eMoonlight Studios Moonlight. So wacha i-bass lapha na ngokospazi Mpofu. Cosmas Mpofu vele I-album umkhandlo wemali. imfundo yempilo Okay. imfundo yempilo uCosmas vele nguye vele sesilo budlelwane bakhe because sathi sifika lapha sadinga uBassman kwathi kulo Cosmas Mpofu sathi hayi sifuna ukumuza the uyasichacha bona Wabejabulela la nilale la kumtshana. sizidayisandla lesi So ekurecordeni ngale phela uFrank akekho. uFrank akekho anti besakutshela ukuthi iviki leyo kufanele siye record I was forced ukuthi ngiqale ngibhale izingoma manje ngizipractice lapho sasisilala ngo12:01 ebusuku 12:01 ebusuku ngoba kwasukule sidingo sokuthi yo record practice lwana abesechaya mayechaya mina sengiqala ube ngihlabela although the first recording wasn't good vele lokho vele nyakwazi everyday mvuka ngakho nilala ngakho because vele kwakungala phela wabona mawuqala into ungatshelwanga ukuthi lapha uyenzani fana nje lo mfana uqala ukhonjwa nje uyabakwazi ukuthi afika yenzeni lokho mama because akazi lutho so yayifanana ukuthi estudio angakwazi ukuthi mawuhlabela kumele ukhamise kakhulu kumele uklabalale kumele uphume ivoice yakho smooth yabona so zonke lezi zinto awusitshela enjini hayi yenza so enevela sekufundisa at the same time isikhathi somsebenzi so ungathi wena laphana kukhona na umculi or iband eyayili inspire elalisinqali ikhangile lifunde kibo njengoba phela lisaqalisa alikabi le direction akula experience bakhona inelalizama ukufunda kibo obviously yabona mawusendimeni yomculo bakhona abanye abantu actually abungarani competition but kulokhu ngalo ukuthi yazi yabona amadoda la indolwane hayi man mabe khiphile la uza ukuthi yathi man masingayenza so lapha kuvela amadoda ayikhona lapha kwakule indolwane kulo Madala Boy kule Mokisi kulabo Nduksi so bala abantu nje abasemuva khonale so lathi asikhangelela kubo ukuthi amadoda la ngoba at some point asihamba siya practice ko chothi uMartin uyahlala eHillbrow uAbson wayehlala eUV yes. So komdala ke wayenza plan ukuthi ahlangane noAbson athi no guys you can come sibone ukuthi liphethe yes lo Abson waba lesandla ku first album eMlambos yes and that guy was passionate Abson wayebekezelela loba yini lo besizwe ukuthi hayi into le yayisiyo sometimes impela abasinika isikhathi although sasifika sibhadala ukupractice okay of course yeah ngoba la kwakuyi machine yakho ngiyakhumbula phela sasimase practice sometimes ugala sidlalela idrum just out of samcela out of willingness yakhe ma kunjalo ke ingcono sicela ukuthi usiproduce lokho zenza wakhanti la leso sikhathi wayebusy wacha ama drums ngale ku first album sayiprograma yayingaso idrum zawo keyboard kwaba ikeyboard okay so ke wabserve le msebenzi yakhe but samcela wafika e-studio
ngoba Wazoncedisa. wayenemsebenzi ngazo washancedisana eHarare. Alright. Wabuya kodwa studio ngenxa ukuthi kwakungahambi kahle isikhathi sasingamvumeli wabona vele wayesona Absolute phela- wathi hayi lo mfana ngeke ahlabele kathesi hayi mina ngiyahamba madoda wathi mpela ehamba Esitsho wena. yes because vele for sure kwakungahlangananga because mina ngisumuntu vele ngangiziyo ukuthi ngizahlala Akuphatha njani kodwa kulo? no sometimes umuntu mayikhuluma iqiniso wena ufisa ukuthi ngabe uthi awufavor wena lento ayichoyo but ngeleso sikhathi yena wayethi yabona lo mfana ukuzahlabela fanele qale ke hambe mebezayo nini hlahlabele ngelo sikhathi eside because yena wayekuzwa ukuthi no Indoda isiphoqo. indoda le passion lento le but italent level manje level yakhe isafuna ipractice ende ngaleso sikhathi wena ubuye ngebhasi uzorecord ukuthi urecord Ubhatalile futhi. uqeda ubuyele and ngaleso sikhathi besisebenza phela sisemsebenzini sicelile amalanga ahamba so But ke ukuthi wasiza khona ukuthi nanzele ukuthi no maybe kumele ngi-improve eziphethe. hayi kwasiza yikho phela ukuthi next time bekwazi ukuthi hayi kuthe ngayiso ngenze so estudio kufunakala lokhu la ukwazi la usule line yana So wathi subuya maybe kabili kathathu wayesiba umuntu okhona nje. How did you assist? hayi wabuya nje khona lapho wagcina echiya la isingayenzanga lutho sasala sesizenzela sisodwa u-engineer was passionate la waphoza waphunga ukuthi hayi but asenzeni khona okukhona sibone nisayenza ke hayi sayenza sabuya le album sesiyiphethe ke i-master safuka sayenza ama-cassette kwakusasa ama-cassette wangakabe lama-CD sayenza ama-cassette wethu sibuye endlini sathengisela ama-friends lama-family ibhokisi lasala lokhu alinjalo lizihlalele khona uzathengisela ba masithi siyaphuma phandle sithi hayi kule macassette amatsha la ibhende entsha kungabhendo kwabathi kutshala sokuningi kakhulu lokhu so ama-challenges asihlangana lawo ngaleso sikhathi right we were forced ukuthi ngelinye ilanga umdala was so passionate ngomculo usahambe ilanga wathola waba ukuthi awumahlobo omzulu bepromote ivele market wabecela ethi ayi yazi ukuthi lathi mani silama-cassette mani besikuthi sizopromota lani la amadala bathi no you can come ujoyina thina uhlelo is 50 rand alright 50 rand asazabhadala leso sikhathi sokuthi madoda hey lapha umdala wabuyethi madoda sihambele wathi esemarket la Liba ngaki leso sikhathi kuphela? ngaleso sikhathi umuntu umtshana vele kaphiwa ngenyaweni Obvious. mina enyaweni ngiyazama umdala uyazama sahamba ngicabanga lapha sasingu-2 kakhulu mfana ukuthi awulungisani wayehlala yake ebuye ku-practice ngoba leza sesibadinga abantu abajayiva singazokuthi akade kule party ngale ukuthi kulo mfana ade jayiva ngosesimdinga fana kabuye lo so kwaba ngulungisani yimi lo mdala sangena estage Lakade. yazi rumba phela iMlambos phela was the first rumba band ukupromota emgwaqweni nale Wow. yabona these days irumba sigcwele emgwaqweni Yonke nje indawo. pronyothe emgwaqweni thina yithe saqalayo phela ukupromota emgwaqweni kona ukuthi uthole izipika nje zikhala irumba nje emgwaqweni Ngiyatsho ngithi mina kwakungela kukhona owawungekuyiswele khona iMlambos. I think babone kakhulu vele emgwaqweni. ya umgwaqo ubusukwazi ukuthi noma kungabi lapho uhamba khona khona to khona the yiko into the hard work that was put into that we still get it sesi-connecta lokumova kwakhe from here going to Zimbabwe. So first show liyachaya, what is it saying? You're in a foreign land. Lilabantu abanikazi bendawo lento libachayela yona bayazi abanye khonapho, but liyakwazi of course abantu bakithi bakhona abakhona khonapho emarket la kuthini kanti waqala vele into yokuqala uvalo uma ungakazume phambi kwabantu istage vele ungasazi stage fright. hayi lapho kubuhlungu but sangena irumba manje yazenzela Hayi Ruby yazikhulumela yodwa. sangena somnye macha step esephambili omnye siyamuva baba ungahambisani silinde lapha ezakhiya khona baba ukuthi mayikhiya Sesikhamba. bahlanya abantu yazi ukuthi yayithi ingeni irumba yazi kwayehla abantu ababese bathengisa imarket yaseyuveli ukuthi kuthengiswa amatamatisi lezi zinto yazi kwayehla bonke abantu kwagcwala kwathi baba umzulu aba-surprise hawu nini masikandi udlala abantu bangasonto kwaqala kwathi abantu baqala ukuphosela imali but nansi indaba amakhaseti athengiswa lapha akula muntu othengayo asagida Ngithola le kuphela ephoswayo. sasemini vele sitezi 6 ongathi kuba mnyama sasikhotsha ngabantu so
izinto konje bazifihla phela nami ngwakini madodana ikhasetana kade ikhala Ngihlala ngithi irumba ifana ncamashi lo mculo wesintu ukuthi ungachaya kahle uyavuka ngokwakini yibo yes lokubabona vele emcimbini eminingi sebevukile abantu kabe kusachaya lezinye anti thina singo DJ kwezinye izindawo ngibe sengumeni MC ngithi twi yeah izichaye kahle imethi lokade ehleli phansi imini yonke yabona lo wathi sithi lo umxhosa uyambona sevuka kwakibo kochichi okwakibe eBrunabek yasukuma vele okwakibe egezi mapisa khona ngale umuntu yabe sevuka kwakibo impela ezenka sezikhala Eqala ukuqhwetshwa manje ngabangikhaya uyabona e-stagini hayi noma ngikuyi-challenge hayi yes ngikuyi-challenge because laphana kwakulobugqama obuningi kodwa ke abantu they were enjoying esakunanzelelayo ukuthi lelo langa salala sesibalo 1000 something samalo sesibhadale 50 kodwa amaloze namakhasethi la kunini ehleli lapha ekhoneni eboxini lathi singasawachayi vele sisibona ukuthi lokho kutshela kwamapenda kusebenza sabese kokothi ubabalwanayo wathanda la indlela esayenza ngayo thina vele kuqaleni besihamba lo baba Mahlobo ubaba Mahlobo engathi ufuna ukuya baba Mahlobo wayethagetha lapho kula Mazulu khona ema hostel ubecula yini uMaskandi yena kahle wayecula uMaskandi engipromoter uMaskandi onja ora so lapho esidonsela ngapha ema hostel Jimston ngapha kubo lifike kokotshe futhi nasema hosteleni sajayiva so ngapha elokuze ne tax rank yase bengalibisi ngamazayizayi kodwa yileso sikhathi waqala uyini umculo lo mahlangani phela right uthayini le ukuzene ngapha man phansi uma uyehla ngo-Ilofo Street Faraday yeah abampala sabizwe Faraday manje ubona ukuthi ma wena vele unguwe plus uzongena amadodana nabe ufuna ukuthi uqala udosa abantu ngaleso sikhathi sangena hayi ngazo amazulu ethi hayi zaqhuma lezi sizwe hayi zaqhuma impela hayi zaqhuma impela ene ngaleso sikhathi thina vele sasingalandaba ukuthi asikho mina ngakunanzelela lokho ngikala ukuthi kufanele uyechayela abantu basekhaya kuphela yikho bona kulabanye abantu abaloku WhatsApp uze nasalicina kudala sihamba lo Mahlobo kuwaza abantu abangamazulu okay ngoba ngaleso sikhathi thina sasihamba lamazulu masingahambi lamazulu sihamba lo Nkuna wayengumshangana yes okay Nkuna indawo zakho kuyi Alexander Thembisa kusiyakhe uba Mahlobo yena wayebamba khona lapha emahosteleni emazulwini but uNkuna ke manje sathi masifike kuye asinike ichance yonke because ukuthi ubushangani lo uyaku-understand vele ngabantu aba-understand ukuthi yes le mjayivu yabo kwakuhambisana njengoba amakatara bathanda indaba vele esikhathini esiningi so vele kwakuye kwakumnandi so esayidini likaNkuna sasiyenza imali eningi okay ngapha yes sathi masingafika ngale ngakhumbula nangesibizele Alexander kungakayakho imall yana esepheni hey sagida lapha emini langa libalele asaphuma vele singatholanga lutho sabe siyagida ngo5 kwalapha yazi ukuthi kuthi sasilama cassette amshwa ngo100 sasafaka eboxini abantu bathenga ama-cassette sibe singala lutho yasamanga kwena into bengikhuluma ngathi usukhwetha soza la madoda ngwakini ngizele so ngaleso sikhathi irumba kwakunzima ukuyidlala emgwaqweni but sakwenza 2-3 we joined by uDr Love sambona la esebuya kuMahlobo obhata uDr Love wasempowenzi okay okay yes for dangers yes odumezeli labo sabona sebekhona emgwaqweni sebevuke so abantu basebeqala ukusondela emgwaqweni because sebebona ukuthi hayi so mina yikho esikhathini esiningi abantu abaningi babehlala bebuza ukuthi mhlawumbe sikhulile but lokhu semgwaqweni but ngizibuza ukuthi abantu zababalekela njani because abantu babangikhulisa abasemgwaqweni mina yami supporters angithole wonke waqala lapha i-opportunity ukuzohlala kanje ku-podcast kumbe ku-interview ye-radio kumbe ku-interview ye-TV azangayithola mina yami i-interview yayi isebantwini mamphuma esitejini ukuthi abezombuza nto ungangaphi kahle kahle sayithanda into eliyenzayo so mina ngajwayela uku-interviewa ngabantu emgwaqweni so that's where everything started so emgwaqweni vele ngiyakwazi ukuthi yikho la engagena khona okay bona soba exposed khona saqala ukuthi into le iyasebenza le so yeah konke kwasuka khona lapha emgwaqweni ke wahamba ke kwaya ukuthi sase album e1 lapha second album kwaba yipi isimo sempilo second album layo futhi sabuya futhi sangena khona emgwaqweni kokwa record obani lapha kusimo sempilo besimo sempilo akuzange kutshintshe lutho into yatshintsha nje ukuthi asizile live drum
Okay. No more lana elokuzi. Kule ndoda kuthiwa ngumabhashi owayecula la wasitshayela idrum uCosmos wale ku bass umchano wakho lead awuzangitshele lutho. I-album futhi yesithathu umkhandi wemali. Yes. Umkhandi wemali layo futhi kwaba nguCosmos ibass sasesithola Mafingo esangumfana omncane ke lapha samthola impela. Limthola ngaphi Mafingo? Mafingo sathi sifika lapha uCosmos wathi ayikulokunye umfana omncane ukuchaka kunjani sathi ungaphi umfana lo. Yeah. Kanti vele Mafingo into yakhe le kulala uchayi drama zalala phezulu kwayo. Iqale kudala. Yes. Leso sikhathi behlala ku-Obedaya. Uchayi ku-Obedaya ngalesi siyambiza wabuya impela. Basawulesanyana sariyesanyana sathi hayi. Ngahamba. So watshaya umkhandi wemali from there uMafios wahloba ngudramist. Mlambos vele sana siphinde sitshintshe drama. Wow. Siyaku album number kumkhandi wemali lapha lathi libona lamasales ayesenjani lapha. Kumkhandi wemali lathi sasima singena stage lathi siqale siyenze impela kunkwana ukuthi hayi umuntu abe sekwazi ukuthi yabona le ngiyibona isigidi sithona phansi vusa ikhanda. Yes. Yabona ukuthi uyabe la usulabalandeli. Okay. Sikwazi la ukuthi kulabantu ukuthi loba ukuthi asipromote Alexander uyakwazi lapha kule ndoda eyi1 ezafika iniki 50 rand. Lali coordinate njani ama promotions lawo? Ama promotions What was happening there? By then kwakungala WhatsApp ukuthi siya WhatsApp ukuthi siyavuya ngale plus I-promotion yayingasinto eyayifakela iposter. Awuthutsha nje kube. But abantu bona they were used ngaleso sikhathi base bekwazi ukuthi every time just check Mlambos epen. Alright. Every time just check Mlambos eBree kumbe esihlahleni. Esihlahleni. Babekwazi ukuthi hayi bangathola Mlambos ingekho ayisho leyo langa yikho. Okay. So lo besidinga kanjalo bona ngenxa ukuthi basebejwayele vele ukuthi siyavuya kulezi yandaba. Kwakungala ndlela vele ukuthi uzathi maybe uzobona same people obabone nini lazi ngakhayile Alexander vele kwawindawo yokuhlangana khona abantu bekhaya every time abantu bekhaya behlangana Alexander ama funeral society konke lokho izinto lokho So kwakungena amashow vela yenziwa ku theater at that time. I-theater vele sasingayingeni ngaleso Into sikhathi zestrategi. i-theater vele wazafika Uzofuna ngamakhiwo. i-theater isayenza into ze-theater vele kwakungalaa nto ukuthi ungayenzani amavenue ayekhona aqala ukusebenza uMolindloji wasafari amavenue ayekhona but thina vele we know way ukuthi singangena esafari because vele sasingakabi lakho vele kunokuthi sicabanga ukuthi singayenza live show phambi kwabantu. Right, kumkhandi wemali lapha kwalandela iphi album? Umkhandi wemali yalandela i-album ethi yona umhambi. Actually kumkhandi wemali that's where we joined by uSuper. Yes, bengidinga uSuper kulawa ama uSuper kusho ukuthi uSuper wayegidela uDr Love Red for Danger. So uSuper nje ngambona nje umfana ojayivela abantu uDr Love. Ubeyidensa khona lapha. So ke kwaba lesikhathi sokuthi mina isikhathi esiningi ngangithanda vele ukuthi ngama weekend ngithatha umtshana sihamba songu2 singafika sithola indawo sibhadala abantu abalezi speaker besinika islot likokotshe jive mina ngiyi1. Okay. So Super isikhathi ukuthi uDr Love basebe ngathi abasajaha ama promotion Dr Love sesekhaya so into yabe ngathi vele sifail. So Super wayele ukuthi manje ngafika ngithola ngigida ngi1 angena. Alright. Ngathola ngigida ngi1 angena ancedisa. Ngathola ngigida ngi1 angena ancedisa. Kwaya sasidona sesiwelelana kakhulu. Wagcina la sesitsho ukuthi ayi manje ngomadoda lana mina befisa ukuthi madoda makuthi kuyenzeka lami Mlambo. So ngendlela I passionate ngakhona la indlela Super was very respecting. Ngifana ukuthi mawuthi ngo7 ubukhona 7 o'clock exactly sharp wayesiba khona uyabe cha ukhwela phansi etasamba. Yeah. So indoda yayithi ma yenza into ayizimisela so kwaba kumkhandi wemali khona angena khona and kumkhandi wemali kulamadoda amaningi ama dancers amanye ngoba even I think the upper mid this one there was a huge improvement compared to amanye la. Even lento zasibhalwa ngabheka iversion eMlambos from umkhandi wemali usehle usithi yayilokujula kakhulu. Who was writing wayebhala eMlambos ngaleso sikhathi kuba I've been writing songs for Mlambos Express. Zibuya design ngoba ungathola le message lapha ijule kakhulu. Ayisafani nale Mlambos hayi ukuthi kumbe ungalalela idepth yayikhona. Ngingazi ukuthi ngoba uthe usulanda kubo mates lapha awanganisa uyekethisa kancane izigaqa. Ngingazi ukuthi it was on purpose yini ngoba before izigaqa kubo umkhandi wemali sazizingaka so. That is the truth. But iqiniso likhona ke ukuthi engakutsho ukuthi njengoba ngeke ngatsho point yami siziyabaleka moshaba la ubuza kakhulu. But engakusho ukuthi kuba umkhandi wemali into eyisenzeka
njengoba ke ngatsho nasi point yami ukuthi ingoma lena uthi amafika izolo nangu grade 5 right but yayibuya le message ukuthi mafika izolo yekela indaba dala sikukhuza indaba zibuya ngawe mangikhangela kathi that was a deep message yayi message enkulu ukuthi umntwana omncane wangasoza umuntu grade 5 so some applies ngengoma lezi umkhando wemali nje usitsho mawutheni imessage yakhona yayijula kakhulu ake nguphikise but angikwazi ake nguphikise but angikwazi but mina ngedwa ngalesani isikhathi ngatsho ngithi ngangakabi imotivator angamotivate ngalesani isikhathi ngangibeka indaba nje binjalo fanele kuyenzwe so but ungakhangela ingoma zakathesi zonke engizenzayo ngiyamotivate so le motivation phaka umethe vele obvious vele ukukhuthaza indoda sokumkhaya uplan B ukukhuthaza ukuthi yenza so singakafiki khona ngapho ku plan B la kumethe ubusaxoxa lapha ukuthi umkhando wemali usebenzile amadoda amaningi kakhulu umkhando wemali ke kwajoyina khona uSuper right uSuper utejoyina umkhando wemali sa record umhambi so why join as a dancer or vele wayidancer yes vele wayidancer uSuper was a dancer and uSuper was just like umfana kanyoni nje njoba la ebuyile wangena egroupini yes was not a founder of iband la wathola iband ikhona naye wawathanda la some welcome la sathi Mlambos vele sasiyifamily umuntu ongofika even today is a family so ke wasondela uSuper lapha sa kwaba yikho lapha esiqala khona ukuba busy ngaye so kuthe sirecord umhambi ngemva komhambi sathi ndoda you can't be a dancer impilo yakho yonke udancer kufana lebhola ungadlula 40 years sokuphela kuyaphela so ke lapha thina siMlambos sicabanga ukuthi la ukuyenza zakho ingoma njengoba uhlala ugide eceleni kwami mphethe imicrophone akuyenze zakho la ukubamba imicrophone Super was very shy ngithola ukuthi lokho hayi ngwenya lokho nayo kwalesa but ke ngokumphusha even ingoma lana ubatswana la this album featuring uSuper hayi samphusha nzima album lana was supposed ukuthi kube ingoma zakhe zodwa but sagcina sokuyingoma lami sengifaka one just kumnika isibindo ayinto leyasiyenza so ke saphuma kumhambi sangena kubatswana yiyo lesa feature uSuper yayingoma ephuma uSuper uthi zasenza kanti uSuper kwakufana lezi qeda amazwane lezi kathi sizenza ka ukuthi yena uyarecorda ngoApril iMay uyarecorda ezemzansi ezemlambos December yes so into sasiyenza la kuSuper so ke ayisaphusha anise kubatswana sasuka kubatswana saya ku eminyaka futhi sasijumpisa iminyaka sometimes futhi sijumpisa impela thina kwakumnandi phela because sasi weekend sasisebenza masichayisa umsebenzini weekend sakwazi ukuthi vele fanele siye gida and Monday vele uyakuphetha imali yakho udla kamnandi gidile abantu bakuphi so vele kwaku sometimes sasibona ingoma leyi sakuthengwa vele sasizinika isikhathi ukuthi hayi madoda ake sirecord olime kancane sime impela ngoba sasipromote thina ukuzwa thina usithola loba Rambek la kungafiki khona abantu bekhaya spread view le liphuma ngihamba lithola amakatari lifike ezikhaya amakatari singala amakatari sasithwala icheckers yama CD umuntu opromota unkuna sitshela ukuthi namhlanje sise spread sidinga spread ngaleso sikhathi amapolisa ayebopha phela but thina singalandaba vele kubuza khona ukuthi azange saba le ndaba even one day yakhumbula la kwafika amapolisa egarage elinye lase spread view lali garage vele kuthela khona izimoto yakuthi imali saqala ukuchala phana vele abantu bangabakade abantu besamela lapha gqabaqaba lapha bekhatshana vele sabe singena ngompala vele sizichayela ingoma vele yabe sathithi vele amapolisa izothela ipetrol wawuse garage lapha sasichayela khona ama pumps ayingapha thina sifesana lama pumps isound ikhayela emapumpini amapolisa fika amapolisa vele ezothela lapha hayi vele thina sizichayela step sethu awuzange balihlupa sagoba kakhulu ingoma mayiwela amadoda la abuya yazi la usukhayela lihlele khona indoda lo ulande ukuzongibuza ugida kodwa ugida usuyethukile amadoda afika khipha imali impela afaka kompani esitsheni then lapha manje sasikwazi ukuthi uhlelipile manje bazokufike bani impolice ongalani vele sesichaya selivunywa ngabantu ungakhangela la especially lapha elokuze ne Joburg CBD esihlahleni esihlahleni kwakula abantu abana bemetro laba babethathela abantu isound total lancwadi ukuthi lichala imetro lana babefika amadoda lana sometimes befike bele ngqondo ukusithathela isound bengayithathi
Uqiniseke kuye. irumba leyo bengayithathi befike bonke hey thele bebukela impela lesisikhathi bethi hayi yekelani most abantu bakhona abaningi ngabe side le Limpopo lamanje bayabasa ngoWhatsApp uthi yakhumbula sibone esihlahleni kwathi mina ngubani lwana local science omunye la kathesa uthumela umntana wakhe everyday hayibo wayekhona apha ku metro e30 sound sesiwaritha sehlala ekhaya umntana wakhe weekend wathi silonje umntana kube mthumi lotho uzomthekela ingozini eMlambos so yabona ukuthi we made lokuzeni i-fan base esingacabangeliyo sasingacabangela ukuthi ingayenzeka nge-hard work utshona emgwaqweni phela abantu behleka lokungazilimiti ucabanga ukuthi irumba yinto esikhalangeni le ngiyedwa amakhalanga kuphela these other people will not like it but you raised it to a different market and it was well welcomed bakhona vele phela njengoba sitsho abantu bakithi abaningi abayikhangela irumba njengento nje engela ngqondo bekungafiki especially ngesikhathi zona lezo lisaqalisa abantu abafika bali discourage ukuthi ke lando no kulento yokuthi kwezindawo ngiyakhumbula impela eJulius eJulius indawo yamaZulu yes bake ngathi mahlobo mahlobo vele besithova kona kulamazulu cabanga lena impela sasichaya kona lapha sisaqala angithi manje sasichaya eJulius kwakungela ndawo efana le market but kwakuyizitarata maybe liphiwe ugetse iphephu le ndawo nyane encane ngapha omgwaqo so labalafana bamaZulu babethanda ukudlula nje ngoba cabanga naso ukuthi usuper aba discourage TV ngifana umunye umZulu wadlula eceleni kwakhe yabona ukuthi mayedlula ngamahlangano nazo rasa kwathi kwakho kwathi yabona but wamqinisa wanyenyeza ukuthi umlopha kudle kumthethiza la manje ithi kumfana kudle lapha kunzwanga but akulanda so kukhona vele i-disencouragement eyayisenzakala labanye abasekhaya ukhona umuntu wasekhaya ukuthi lesasikhathi kwakungana umuntu wayeproud ngerumba because irumba sonke sasicabanga ukuthi irumba ezilongu udlala irumba uzidonsela amapholisa lokhu udlala irumba uvula amafastela wonke so ungabona imoto amapholisa siza uyehlisa ivolume ye-radio because ufila ukuthi amapholisa lazombuza ukuthi ngibuye eZimbabwe kanje so bakhona abantu ababebukela irumba beyibukela but beyinyatsa lokho ukuthi afana ngibona kanti ungeZimbabwe but thina sayitshintshe naleyo game because asangasimo ukupromote emgwaqweni wagcina impela abantu sebesiba impela phambili bethola umuntu emephambili impela efuna ukubona kahle izimba le uthola abantu sebephikisana amayimetro ngathi yaliqotsha bethi hali bayekela abantu bakithi hayi yanganga kwathi ukuthi yabona so but ekuqaleni umuntu waye ethi mangacabanga ukuthi kulamazulu laphana sondile amazulu azanithatha njani abanye balabangani babo abanye bahlala eflatini bahlala eziteretini ngaseNatal etshela abantu amanga ukuthi ngaseNatal maye umngane ehamba nomngane wakhe bese elukuzeni eCarlton Center edlula lapha ukukhala irumba sesimo umngane uza so into ayisenzakala ngalesikhathi so ke sisahlala ku-album number anje siphuma kuBatswana saya kuhlala bemsola hlala bemsola yikho la esaqeda sayenza i-DVD first DVD yes laphana ama-fans ayesebuyaphi ukuthi kuze kwenzeka ama-DVD ukuhlala bemsola kwangani iqembu selikhula futhi lapha hlala bemsola laphana ama-fans impela ayengekho ukuthi singayenza i-DVD but kwakuyikhona ukuthi lingapromote libeke lapha promote libeke lapha then kwasukuthi umfazi kaBhuti uModikai wayeloku indlela vele kubusiness kwakho ayekwenza sahamba saboleka khona phana imali yayingathi ukuthi siyenze i-DVD sithengele lama-information ubani washuta i-DVD leyo uqala i-DVD leyana yashutha ngu-Aloysius Zibalo ekhaya sound washuta i-DVD leyana ke hayi sabona ukuthi sisile DVD yaso kumnandi phela manje sikwazi lalifaka ngaphi le DVD siyifaka ngaphi nje like lalithengisa njengama CD i-DVD yayithengiswa emgwaqweni layo njengoba sasithengisa kwakungala zange saba le company ukuthi singathi company le yayistick thina leso sikhathi kwakusala ku Jet Music sasihamba kwesinye isikhathi singafika eJet Music sithiye siza ukuthi anje sasilabalandeli bethu phela sizenzele bona emgwaqweni so singachiya omunye afike likhangela lithenge lama CDs asenza njalo kwakule kula lele lali ku duze le summit lapha yes elithengisa then kwakulama
kudala kwakumnandi because ama-record bars ayimanenge emgwaqweni Yes. u-Abson wayela ama-record bar zakhe uKholeni Sikhulumo wayele record bar yakhe uCharles wayele record bar yakhe uyabaza nje la efakele kuyispeaker afana bethola bethengisa wonke ama-album ayephumile ayethengwa kukhwazi khona lapha ukhwazi kwakungeli kaKholeni Sikhulu sasifika kompala la isimfone la sihlama lokuzeni lapha sometimes la afika sibhadale etime rena yathatha sometimes sike sishiye bebe isikhathi sokustockisa sinesikhathi sokuchiya kuphela Okay. abantu bazasala bebona sesibeka la yafed donse yakhe lathi besithatha yenza njani i-DVD ku-performance i-DVD yahamba kakhulu yahamba kakhulu ngoba sithe suka ku-DVD sayenza actually sisahleli ku-DVD shothi khona ukujayiva emgwaqweni sijayiva emgwaqweni singakwazi ukuthi sibonwa ngubani then ngelinye ilanga ngihleli ebalcony nje ngisihlalele kwakungena ikholo ngubani ya le interest man ngifuna sike sikhulume ngubani damna ngithabana Ndlovu kanje thabana Ndlovu alright angise Makhathi Toyota la eBruma okay Makhathi Toyota eBruma how ngafika yini manje makuthi le chance ngizokubona nje just hayi you are welcome ngabo ngandlela unkosikazi sesihlalela nje nantazi kulomuntu ofonayo lapha umuntu lo angazuthi but uthi uyafika manje ngalesana isikhathi kwakuyisikhathi sokuthi manje we needed someone ongasponsor Alright. but ukusponsor kwakhona mina ngangafuna umuntu obuya ephethe imali ethi guys nansi imali engaka ngifuna ukulirekhodisa ngifuna ukuliyenzani eqeda lapho sesithi Mina ngifuna ukudonsa imali yami so mina ngazitshela vele ukuthi even uma layitha lesikhathi ukuthi uma layitha ngamayele imali yafika rekodisa umuntu aqeda lapho sefuna ukuthi umuntu lwana abehlabela ngayo hayi kumbe adonse aqeda lapho ngifuna imali yami bheki kwathini so aso sponsor lesha so mina ngangafuna umuntu rather umuntu ebephethe ama-ideas than yes so uNdlovu was the right man wabuya wazombona uthe mayibuyile sahlala phansi sakhulukhuluma khona wafika wathini Ndlovu uNdlovu wathi guys ngaboni lokuzeni ngihlala ngibona esihlahleni lapha ngidlula ngase ngizama ukudopa i-DVD yena ngabukela ngabona into eliyenzayo ngiyayithanda but hayi ambiyanga ngiphethe lutho ngiphethe nje ama-ideas angasenza ukuthi maybe angalenza ukuthi libe right yena akulanto engiyifunayo just ngifuna nje ukuthi how not okay but umuntu ongaphonga ubuya nje engalafuni lutho kanjani nalokho kwenziwa ilizwe leli nje kuphilwa ngemali hayi wathi hayi mina into engifuna nje ukuthi sibonisane lami ngifaka ama-inputs ami sibone ukuthi ake sikutshintshe yini lokho then ke hayi savumelana ngabuza the rest of the band wabuya amajita sahlala phansi sakhuluma sayenza i-meeting saqala ukubona ukuthi hayi ndoda lo hayi umuntu oright because ama-ideas vele sharp la engqondweni is it then lahle waba lamenza umanager no okay azange samenza imanager by then lapha sahamba uma ngomuntu ukuthi asisize simthembe ukuthi Alright. ukuthi kathi undoda lo vele uza ngani so ngoba thina vele sasingabantu esilemetsi zethu la elezakhe yabona so ukuthi umuntu ethe safika vele ukuthi nangu usuma ohluke ngumanager okumayenzi so nxa ukuthi lathi sasingabantu abahlakaniphileyo kodwa ke singalazi izinto kodwa sihlakaniphile hayi saqala ukuyelelana ke hayi ngoba ama-ideas kwesinye isikhathi yenza into ezinye sesadlula kizo simekela Oh yeah. sometimes ayazothi asambeni madoda kufuna ukuthi yasenza into eso sikhipheni imali senzeni lokhu mina ngikwazi ukuthi hey into lokhu uzobhawunsa lokhu uyakwazi nje sikhazi uyakwenza nini hayi but ngambi izinto ezinjengani lezo like nje ukuthi maybe asambe se stage show Okay. senzeni Alright. like yakhumbula kule show esayihamba sayichaya sibizwe ngabantu ukuthi yasi bantu lokuzene emablolo emablolo is about ile Empumalanga, yes. sibizwe ngabanye abantu bethi hey emablolo la simuntu abantu bangale vele mali ngayenza ishow njengani ene uNdlovu wafaka imali eningi kuleni show faka imali eningi kuleni show sithe sihamba sisiyayibona indawo lana emini sathola hey kugcwele ubunyonywa abantu kanti abantu abanabantu basemaplazini Oh, basazo. every weekend vele ngeSaturday babuya bezotshona bethenga khona pha abantu bemaplazi basebenza emaplazini so nasithola kubunyonyo kunjalo safaza thola umfundisi kampana umfundisi lwana epromote
ukuze Mdlovu abethi asikhulume nomfundisi lo maybe uchaya ingoma e1 kwena mina vela ngasazi ngoba ngiyi1 loba ngifika badala umfundisi sinike ingoma ezimbili tshala phana abantu bahlanya baphosela izimali yazi baphosela izimali imali engaka phela ba indawo le yiyo le sahamba saspend imali khona le travela every weekend sisiya check indawo lana check ivenue sabook ivenue online naze nivumelana ukustage sesistage ngale vele sinanto sibona abantu safaka ama posters khamila ngale show makulabantu abangu30 kumbe abangaki elimali yayifakwe laphana mangibala yayifika kubo 15 to 20,000 ukutravel iuniform yalelo langa lokuthi nje ukulungiselela because ishow lesa ilungiselela inyanga yonke enisloka sihamba weekend singasihamba siyobona kume njani so yezi izinto zizana ngezazi ukuthi lezi zinto ziyachayisa but ke angisulwana umuntu angifuna ukuma phambi kwendlela ngifuna akwenze la akubone yes so ke zinenge izinto ezazifana la zenezo hayi saziyenza zayenzeka ezinye eziningi zayenzeka yena uNdlovu was the right man and he's still the right man yomsebenzi nalo so ke ayisakunasivumela ukuthi this guy indlela ayenza ngayo ayitha manager yes asimnike umthwalo ku manager thina lathi lami ngizibhalela ingoma lami ngiyenza ku yes concentrate so ke ufika kaNdlovu vele ikithi kumlambosi kwakuyisibusiso because uNdlovu changed izinto eziningi ngama ideas wakhe lakho okuncanayo lakho ayekufaka eqenjini asenza yenzani so sabona ukuthi this is the right guy for umsebenzi someone who was driven by passion and like you didn't expect ukuthi someone from corporate because I think he understood how to run a business so that's why he came in with those ideas wazowafaka ependini ukuthi no let's run this thing professionally exactly uNdlovu into yakhe yonke ayile strategy yayingasonto ephonga ukukhulunywa nje ukuthi sikhulumile lapha izolo yikola ngaqala ukubona khona ukuthi okay kahle masiya ku meetings agenda lama minutes masiya ku meeting fanele ubhale phansi yonke into to do list what yes so uNdlovu umuntu obuya lento enjalo eqenjini ukuthi yonke into esikhulumileyo kumele siyibhale ukuze siyenze uNdlovu saqala ukumakha izinto eziningi mina I really knew ukuthi I can drive a car how mina ngafunda ukudrive kudala ngo99 ngavele drive imoto but ngabona ukuthi vele ngakwazi imoto azayithola la yithi ngabona umuntu lemoto lami khawukele ngithi pelele ukhawukele mangihamba la udriver so ngifisa ukuthi ngachali ikhanda akunikeze ngachali ikhanda uzokatha usaza kahle driver so Ndlovu wasekutshintsha lo yes ngiyakhumbula ngelinye ilanga ngisekhaya ngihamba ekhaya kwakunguJune ngansiya register uzimura ngalo andika register ekhaya ukuthi ingoma kanjani ngathola ikholo impela ngokuthi uNdlovu ethi ngweni lapha Mlambos sile bhaki Mlambos sile bhaki impela brand new Toyota Ndlovu njani buya ngwena wena ngihambe maybe almost iviki vele ngangifuna izinto eziningi la kanye into emfika impela ngathi ayingibuyile ngasahlala eflatini elinye nje uveli lapha abesabuya uNdlovu impela maye bekhuphuka ethi nasi isikhe sako ngwena hayibo isikhe kanjani imoto ikhona phansi sayehla impela labona mfana impela saphaza thola imoto impela hey lapha la sesile parking egarage so yabona no but sasibona improvement ukuthi at least we are moving from point A to point B ukusebenzela indlela sesiyibona because there was no way ukuthi imoto ungayithenga nje no yes ngomculo uyabona so that was 2013 futhi kola saba lenkinga enkulu khona kakhulu ushona kwaSuper wahamba njani lapha ushona kwaSuper kusho ukuthi sayenza ialbum Facebook kusho ukuthi album lana wena vele kahle umethi ngemva kwama Facebook umethi ngapha umethi intsha umethi uSuper wasengekho oh yes uma Facebook ilandela usibongo esikhulu uma Facebook remember Facebook nguyo olonje Cosmo dear president izindala leziya ngezingapha uma Facebook zisemuva le kusaqansa khona so uma Facebook ngasenda ukuthi 2 album uSuper lokho engafuni ukurecord so wathi ndoda yenza ingoma senze njani uSuper wakhala ukuthi ingoma ukubhala ingoma kwakumthatha isikhathi kodwa wayebhala so wathi nenzela phana 4 mina ngafaka ngaki 3 ku album
album yavele kahle kahle yona yayibhalwe sijwale jwale. Yes. Nxa uthi there was a Iyona hit album song. eyahamba kakhulu leya. There was a hit song kuma-Facebook. Kuma-Facebook, yes. Iyayenza. So ama-Facebook yayingasozingene kulezana zikaSuper. But yayi-album yami yayizongena ngaphi? Engomeni lezo ezifana lo Mets. But-ke nxa ukuthi ngaleso sikhathi uSuper kwakushort izingoma. So ngagcina ngithathe zami lezi ezingu-3 engasengizenzile ngazifaka laphana sabhalansa i-album. Kanti-ke nalo ma-Facebook yeza kugcina njani? Isihamba phambili. So ingoma lana yayimnandi because wonke umuntu wayehlanya ngayo. Sasipromota khona vele umuntu uhlanya Yayinama-jacka right kakhulu ukuthi hayi ihamba njengepiano. Ibisibuya kuhanje futhi. Ipiano lerumba. So-ke ikuyo laphana kwayenzakala khona ukuthi ngendlela sasipromota ngakhona sasipromota lapho sasipromota ukuzwana. Because uNdlovu wayebuya lebhakhi sithatha izinto sound esesilayo. Selizithwalela. Le sound ayisikhona, le sound alisaceli. Ayasacelisa. Sithatha sound sifake emotweni siyapromota. Selilama dance amanye futhi lapha. There was a day impela kwakumhla ka-26 May. 26 May. Sahamba-ke sisiya promote Diepsloot kwakuyi-Sunday. Yeah. Sunday yakhona sifika laphana mani sidinga indawo sogcina siyithole e-rank number 1. Sizama ukupromota lapha. Yazi ukusetha isound mina isound naso into yayindithatha isikhathi kwesi sound ye-CD. But lelo la hayi sound ingahlala. Super. Akwenzakalani madoda sound le yazi ukuthi mawuthi athi lighting ngapha i-amp sichaya lighting ngapha. But into esihlala siyifaka ngendlela esihlala siyifaka ngayo. Hayi yayala. Isound yenze njani? But na Chethe izinto makuzayenzakala something linali yabe lingakwazi. But ke ngesayini nje. Ngicabanga impela sijayiva impela khonapho sicule kube mnandi impela abantu bebuye kube mnandi. Then ke mall lapha into ayisozakala ukuthi mayilanga lingachawu 5 ebamba nani? Okay. Ngachawu 5 abantu bayahamba lapha. Esikuyi Sunday vele izitolo sezivaliwe so abantu basuka lapha kungasabi labantu abaningi. So ke sasithi nje i-album inje asithatheni izipikele sizifakeni phezulu kwebhakhi yayingalakhe no. Sihambe sichaya umsana le generator nje. Sihambe sichaya music simemezela sihambe sithengisa. Kanye idea yayisebenza. So le generator. Yes. So kumpala emall sathi number 1. Asiyehlela impela ngemigwaqo phela abantu abayamba bemisa abanye bethenga abanye bebuza lokhu la lokhu. Beke beyehla Godolude bethatha i-microphone benyathele kabili kathathu. Sayehla safika kwenye indawo indawo lenayo ukuthi angiyazi mbe 4 kumbe 6 mina ngiyazi kahle Diepsloot. Kodwa ke la esafika khona. Safika sama Simile kwabe abantu abaningi abana qala ukusondela manje abantu abana bebuzisisa izingoma abanye besenza uGodolude wayejive ngalapha maybe 2 meters esuke ebhakhi. Godolude base bekhona ngaleso sikhathi Godolude lapho wayekhona kodwa not officially sasingakazi siclearana labo magwazi. Okay, wayethe buya nje sesimele wayebuya nje ezonceda umagwazi leso sikhathi wayesekhaya. Okay. So Gida laphana Super actually Super vele wayengayehla wayehlele ebhakini phezulu kwebhakha. So manje la esasime khona maybe usiya phambili kancane kwakule shop yama Somali. Okay. So kule shop yama Somali lapha umuntu kumbe wazonda ukuthi abantu sebebuya besiwa abaningi phambi kweshop. But asingekho phambi kweshop actually but i-distance inyana nje ukuthi so umntwana wabe phuma lapha emotweni uSomali wakho shop yes ephuma eshop lapha landa abantu uGodolude uphethe microphone sound yakhala fika yaye Godolude ngamuzwa vele uGodolude ecawuni mebhumbe umuntu ofunani ukubuza something maybe ukuthi ngeke ngabe uyazopromote phambi kweshop yami Godolude wenzani wamkhomba kuNdlovu emotweni so mayifika umkhomba uNdlovu mayifika lapha ku driver seat ethi uNdlovu akekho uNdlovu umele ngale so uyabona uNdlovu ukuthi kulo muntu lapha so uNdlovu sefike emthatha lapha sekhuluma ngale mina manje Masilapha ngiyabona manje conversation yabona ukuthi hayi amnandi le asekho mnandi le yokhuluma umuntu engathi unyike ikhanda so ngaleso sikhathi uSuper lo mdala usahambi labanye bahleli phezulu kwezibhika phakathi emotweni phezulu emotweni abayihlanga so mina ngisondele lapha ngiyekuza ukuthi kanti ukuhamba njani mntana akhuluma izinto ezinzima ayasenje move fucking car so mina ngifika lapha ngithi guys what's wrong lo ukuthi undoda lo uyasibisa lapha manje sesibiza ngabo motherfucker sesibiza inhlamba lezi hlamba nanti I know but guys angeke liqabanele lokho my brother what's the problem yabona so ke i-argument liyana thina zasinazela ukuthi umntwana vele yena umuntu olukuzilele ugaxile hayi umntwana vele ngendlela ekhuluma khona ukhuluma ngumuntu olamandla vele sengathi uyaphusha lo Ndlovu ngomunwe kanje so amaphusha uNdlovu ngomunwe kanje so Ndlovu ethi kumbe akukhulule kumbe ngikhulule esibhakela but so late
umuntu wakhipha isibhamu naphela vele umuntu oqala engamazi uDutyuliwe nguNdlovu ngakwazi uNdlovu so umntwana usema ikhipha isibhamu uNdlovu washacwila phansi kade wakhipha echaya vele lo muntu vele wayefuna udubula iNdlovu lapha yes akhipha echaya olapha isibhamu lesazasi ukuthi Ndlovu sasivele sikhokhiwe angithi manje ithina sila imoto esound ile ngapha komgwaqo imoto esound ngale komgwaqo so abantu sebebaningi kodwa so umntwana mayikhipha vele ufuna ukuchaya uNdlovu abe slide phansi kule moto yamakhumba ingqoqolo ubhisi so makhumulana vele kwasukuntamba amelight amalight so uNdlovu aphonga ukuthi warola wangale komgwaqo lo muntu wasala ngasabona uNdlovu sengiselela umuntu la ngibona umuntu ekhombela kimi isipha aha umntwana ngambone ngamcine yenze kanje azange ukuthi ngagijima njani but into engayinanzelelayo ukuthi ngagijima Mlandi Park yes into Mlandi Park into eyayiseduze ngavika ngayo so ngagijima mina siyale ibhaki yayikhangelele mina ngagijima siyale izipika kulezipika ezinde ama floor standing ayemadi so into mangigijima ngafika ngajika ngamva kwebhaki into manjika ngamva kwebhaki umntwana wabe ngigijima ngasamboni so mina ngagijima ngafika ngadlula yes lo muntu vele was up for kill wayebulala lo muntu so mangidlula phambi kwebhaki ngale ngigijima sayatshona ngale kwekuzeni ukuthi ayiki vele abantu sebaningi abantu manje balanda music shothi uthe mayi umphakathi uyabona into kwenzakala babona so uthe ejika ngale siyabheka ngale thola ukuthi asamboni wabe buya ngamva kwebhaki labana vele behlele ezipikeli bezihlalele kanje umdala wabechaya chaya phela zangalinde mina ngazo sengingale ngizakwaqwa kanti uchaphe ezwasuka amphela kanti ucha usupa cha usupa ezinza zakhutha oli 100 time move ngapha uthi lo ladlala dabula ngapha enhlizweni usuba cha yayiblethe 1 kodwa eziningi inhlamvu onyela chichiliza umdala la umdala vela umuntu ngabe kwathona sabi because yadlula la exactly wasale ngasabona ipowder la achisa amehlo chisa amehlo awu kaliwa phela la right abantu bebaleka abantu begcwale yonke indawo umntwana eqeda lapha ubuyele phakathi eshop mayebuyele eshop angazi uyiside phela story lesimangasilandisa la hayi I was just nje summarize ifini kancane so mayebuyele eshop umntwana abantu baqala ukusondela baye emoteni bafuna ukubona kanti kuyezakaleni lapha emoteni so mayefika emoteni lapha so abantu baqala ukuthi phela lo muntu eyi-1 usetshonile lapha umuntu eyi-1 osele emoteni uDutyuliwe umuntu aDutyuliwe osemoteni hey madoda yazi ukuthi abantu nabethe gwaqa so bekhona phana njengoba ungabantu kanamanye sokuzavala sometimes kuyavula iwindow okuncane kwesa iwindow okuncane ebesiyavulela iwindow elincane leliya sedubule phakathi ewindini vula khona phana emoteni laphana futhi ekhombise khona le moteni kulele ukuze nikhona laphana kwalimaza abantu about 11 wabulala 1 futhi khalapha kwafa abantu ababili omunye indoda wayisupporta esasivele simazi esithola wahamba siyabuza lafana Mlambos sebedutshulelwani manje abantu bafaka amakhanda bonke khona lapha so umuntu mayiqala ukudubula kusho ukuthi siqala ukuthi abale kundoda lana chakho na shawahlo wayebheke phezulu lapha abanye sebechaya inyawo abanye sebechaya izandla ngoba wayedubula random umuntu lana hey hayi abevala futhi kumnyango lokha abantu manje community yazi kanti ngaleso sikhathi kulabantwana bakabhutu sahambi oambi ababebuye kuzobukela so sithe sisuka ngale bathi ngcono bengahlali babe lo mntwana omncane bengahlali ngapha emva behlale phambili lapha athi indoda lana uthe mayephuma lapha iqoqa ukudubula wabavulela wabathatha ebafaka eshop phakathi asibonanga thina so abantu manje sebebhizi bathi akuchisa ishop thina kasikwazi ukwenzakalani abantu bathi akuchisa ishop so abantu baqala ukuyachaya ngamatshe lokho bechaya kupanga ngamatshe ukuthi badulelana abantu laba siyabazi community yaba bethi lethani lokuze sithisele ishop lesithisele abantu laba phakathi hey shit okuzoba i-disaster ala sesondela ubana ngifika ngisondela ngithola super kasanyakazi vela ngibambara abantu alisaba ukuthi uzophinda dubule lo muntu kungale indlela bokufana sisondele ukuze sibone imoto nasiyanime lapha yeah mawukuthi thothi kunento ukuncedisa uncediswe kwaba ngenye usahambi leso sikhathi la asabona umdala nje manje siyinto lesithi buleti buleti emehlweni so abantwana lezi bathole njani phakathi abantwana umuntu lana aqhubeke evalile ngoba lokho echaya umuntu abephuma ke manje ngathisa phuma wathela izibhamu ezimbili so manje sihamba phambi kweshop uhambe siyale nale phambi kweshop vele yazi ukuthi engazwa any voice nje ukuthi maybe umuntu uthini ngale uyavulela uhlamvu abantu sebethuthubele kuphela
Like enough nasiva ivele amapolisi iyaqhamuka. Mama ngasikhuzela mfethu, hey umuntu uthunya abantu manje, hey. Amapolisi amaphuma ukuthi kwenzenjani? Amapolisi ana active shame. Yeah. Alabana bemisi back iluze back amapolisi lapha bephuma bengu2 okanye wahlabhoda ngapha kule moto khona. Lo munye wabuya ngikhona so. Lo muntu ahamba lana vele yena akaboni. Yazi ukuthi abantu i-community if given a chance community le power kakhulu. So lo ngapha lo mfana ngapha wahlaba lesipindi wabegcekeni wathi hey drop your weapons. Mfana wazama ukuthi ngathi ngithe drop your weapons. Then lo ngapha ekhoneni wahlwavela. Cha phezulu. La mfana wazi uthethe zama ukuthi uyalala so abantu base bekhona bemfuna. Amapolisi manje chayi khona dubula phezulu dubula phansi eqotha abantu futhi. So yabona ukuthi vele into yakhona bona babethu bayenza justice but isike injustice because egcineni vele abantu abakafana bazifunela umuntu wakugcina njalo esephume ngebail. Lona umuntu bambopha waphuma the next day. Umuntu lo wabotshwa wasiwa police station Diepsloot right. Thina ke sasala silaphana kwaze kwabuya imoto ethwala izidumbu zazi mu2 bahamba. So the next morning kwakuyiMonday. Sabuza umpolisi abantu manje kwenziwa njani? Wathi ayi court yakhe yangelela ngapha ePitori. A driver ngakho na lePitori. Mafika ePitori ngale sifika impela singena. Yazi sisangena nje kutazokha granted 20,000 bail. Hawu madoda. Umuntu obulela abantu ababili. Umuntu odubula umphakathi. Ngokuhambe khona abantu esasilokupromote amashop abo phambi kwabantu. Abehambe kuyafakaza bebaningi. Balondo ndoda was granted bail. Wathi ayile ukuze nakusiza ngenela ngaphi le kuthi ngaphi phambi kwePitori le. I-court yakhona sasithethithi i-court lana almost sazange samisa even one court. Waphetha ngani ngolwazi so undoda lwana last court lapho sasifakaze sonke saqeda la sithembile ukuthi ayahamba undoda lo. Kazange abuye. Wafonela iloya lathi ligcine limfonela nifoni ngangeni. Okuyisitsotsi vele. Yes. So la ndoda lwana he just disappeared like that. Shit. Kazange abuye. So akula justice yayenzayo ngokufa kwase. Kwale affecta njani leli qembu nawo? Kwasilimaza especially mina kwanilimaza vele isikhathi eside. Ongasafuna ukuqhubeka. Can imagine. Kwanilimaza awuzange ufikile umfana lwana was uyekela wena konke lokho. Was like my legal brother by then because yazi ukuthi kukhona umuntu ukuthi uyabukwazi ukuthi ungathi lapha kwaMbuhlungu umze izipheni yakhona ukuthi yamntu uyafuthela. So la mfana umuntu onjalo ukuthi yonke into yakhe impilo yakhe yayisilami phakathi. Yami yayisilayo phakathi. Wayekwazi mayicabanga ifuture ucabanga ifuture longwenya la manje ucabanga ifuture ucabanga ifuture losuku. So vele yayisi Bale ngabantu bese ekhangela udayi. Vele we more like a family vele because yeah so ayikwanilimaza isikhathi eside impela kwanilimaza isikhathi eside but ngala ndlela yayingayenziwa usuper wayesehambile. Yeah. We had to carry on umsebenzi. Yeah. So ngiyakhumbula i-memorial service yakhe yenziwa lapha eMasasani lapha recreation angithi. Yeah yenzela khona ba. And abantu bacula abaningi babuya la bazophathisa. Abaningi phela abaningisayo lapha bancedisa abacula abaningi labanye angabazi ngaleso sikhathi. Babuya phela bayisukumela into leyana bayisukumela hayi wabekwa kahle usuper. Wabekwa phela kahle. Umndeni are you still in talking terms? Yes umndeni into esiyenzayo every year sathembisa ukuthi every year December sile show esichaya eMabuleti. Okay. Isho lana lichaya in memory of usuper. Yes vele sabathembisa ukuthi every year so chaya ishow la. Wathembisa ukutholayo konke kunjalo. Khava indleko zepetrol lana sadlala seshiya khona le. Okay. So into leyenza abantwana every year. Okay. Ube umuntu olabantwana. Vele abantwana abangumfana mhlaba ngo3. Basibhlungu istory. Kodwa umphakathi wona kule ndlela nawo ungancedisa ngayo ukuthi abantwana maybe baqhubeke nesikolo izinto ezifana nazo lezo. Hayi umphakathi besingakazi siwunxuse. Ekuthini ungenelele kodwa ke ngikholele ukuthini makukhuluma abanye abantu bekhuluma ngabaculi abajiya abantwana emhlabeni. Wabanenga kususuper yethu. Ukuthi bebe ngancedise kanjani kuyabe kungcono. Kwesinye isikhathi makukhuluma wena artist alusebenza lo muntu. Yes. Wasuke ekhaya lelihlo lelana ukuthi ngabe wena ngothala lo umsebenzi. Ngaleso sikhathi lawe uyabungekho
step la uyafufuza la kwakho ukuthi ungahlumeza. ungancedisa. Manje lapha ugodo ubuya nini kuMlambos? And ubuya njani? Wafika kuMlambos usupe sakhona. Okay. So kule point enye ekade ngisengithile. Usuper wayehlala njalo nje. Masilama meeting. Athi madwala thini ngogodo. Oh. Embona ngale. Lithini ngogodo madoda mfana lo ngoba vele ugodo uqala uzopromote la usuper vele saphila. Okay. Usupe edutshula the very day edutshula ugodo wayevele la ekhona vele wase umuntu vele esasimbala nje ukuthi njani. Yes. Although sasikwazi ukuthi ngokamagwazi. So esikhathini esiningi white mayebuyile vele lama meeting kusesikhathi sasimchiya phandle ehlale phandle mayebelo usupe ehlala phandle senza ama meeting. Maku i-meeting esibonayo ukuthi ayilalo ukuze ikhuluma ngestage kanjani uyangena la. So ke every time I start ama meeting ugodo wayehlala usuper wayehlala njalo nje. Ugodo ke siyenzani ngogodo sithini ngogodo every time. So usuper esechonile ugodo wasalelo ke khona so but ugodo wayengumuntu kamagwazi. Kodwa ugodo wabuya wathi hayi ngale kumagwazi njani uvalelisile. Ama uvalelisile then it's fine. Sa confirm lo bani umoya ungewayesancedisana lo magwazi umoya olwanu philisana. Okay. Yes. Philisana kule nto nje lasilomfana la kanje. Ata umfana makuthi khona ngapho la makuthi unjani akulanda kusekhaya. So waba clear ugodo kanjalo ke wabuya wasebenza lapha. Okay. Umfana kanyoni babuya Farakanyoni vele bekhona. Babe sebekhona vele lapha. Farakanyoni was the first dancer ukumthola. La ngamthola kona ngithola kuma send ngile live show ngo2010. Okay. Then ngiyabona lapha iqembu liyakhula seli sokutshintsha even stage work. I think it was the first band ubona sokulama choreography soku ingoma lengoma yesile different dances and akusa sokutshintsha ukwenza nje. I think it was la band vele yaqala ungani ukuba le order nje. Ibuyaphi le order? Kodwa le uyabona islogan sami lesengibhizi ngaso lamala. Esithi sona siyahamba lesistimela. Okay. Pusha amadolokisi. So uyabona ukuthi ikhanda lesistimela. Yeah. Malihamba ngetrack. Emuva ziyala. Amadolokisi ayenza uhambe emuva. But ikhanda ngihamba eceleni kwendlela amadolokisi angena isihlahla. So into le kahle kahle ngathi isuka ekhanda. Okay. Isiya phansi. Because abafana into bayithola vele kunjalo. Although bona sebejayiva ngezabo izitayila abayenza ngazo but they must dancing order loba kunjalo. Afana kwesibhubhu nje ukuthi selengathi uthali yancintisana lesebhendini eyi1 omunye la sekugidela ukuthi kubonwe mina kumlambozi wasezinjalo. Kumlambozi nyabe ngikwazi ukuthi ubani lo bani bajayiva njani. But nyakwazi they are all dancers. And akula dance engcono kulomunye and I dance one mayishota nyayifila ispace sakho ukuthi I dance one yasho. Ungalanda ukuthi ujayiva ngcono kulobani but nyabe ngibona ukuthi I dance one kayikho. O20 bafika nini lapha? U20 actually u20 wafika sipromota labo mahlolo. Okay. Ukuthi angithi indaba le Yes. sa promote promotion yakuqala esibili siseyuveli kwajampela umuntu okulomzimba omncane kokujayiva kakhulu. Ngibona sathola kona u20. Khathi u20 la ngapha kuvuma futhi. ngapho ngakabe yazithola. Okay. U20 wake lapha ngidensa kuphela. Alright. Wafundela phakathi. Wabe wafundela phakathi amakatala nani konke. Right. Ku Facebook after Facebook walandela iphi apha lapha? After Facebook wabuya uMets. uMets. Ku-Mets lapha ungathi yacha kakhulu uMets. But uMets kulo Mets wesishoneni. Akadonga imoyo. Word for word almost rhythm for rhythm. Kwenzakalani lapha? Lapha ngeke ngikutshele because mina uMets ngakutshela ukuthi yaphuma njani. uMets yaphuma Chosa sithanda nje ukuthi masingahamba labafana bami sichaye show. Uza afana bethi awubani kala Mets. Mesizixoxela nje ayo Mets zabo wathintini. Singakwazi. But mina into mase discover ngathola kaTonga indala. Engabona ukuthi uMets vele sengiyenzile isingoma. Phela I had to record it. Kwazi wahamba word for word. I-rhythm. I-rhythm angazi. uTonga wathi yena uDewane Mets zakhe. Dlala iMets lawe ukuzuphila. Khonapho vele aklasha but Kusho ukuthi wawungazwizwa ingoma kaTonga ethi eqinisweni vele hayi. Eqinisweni phela ngakhuluma amanga phambi kwaNkulunkulu. Ngangakaze ngiyizwe kodwa ngadiscover ukuthi
azange wena ubhegeneke ubukhona vela same ngayenzakala kwabo lo ubhegeneke but ekuthini mina into leyo kusho abantu bona bayebezwe ingoma kaDonkayi because ilanguage ethi mates I took it from the street. Okay. Abantu bethi mates ngapha so ngathi into leyo mates ithi imnandi ngiyizwa kwami ukuthi mangayiyenza ngeyami indlela kanti ngaleso sikhathi ngiyeza ingoma evela ikhona. Dear President, sesibona sokunamadoda amakhulu kokulo baba we Global Digital Box lapha. Angisakhumbula igama lakhe. He's a very good music industry. Swaschiya. But ngubaba ubani uShaba Swaschiya like came in ku project Mlambos is launcher kumomolo phakathi ko Cosmo Wave. Never seen it before. We are seeing Mlambos going bigger now. What was happening during those years? During those years what happened uNdlovu ngumuntu njengoba ngijilo ukuthi uNdlovu vele is a clever man. Abantu abafikayo lapha emsebenzini kaNdlovu bafika umnyazo wathi mina ngake ngaba yimanager yama musician uShaba ngwafika kanjalo emsebenzini lapha ukuthi uShaba ngwayi ama fan stage producer mpela so lapha into lana yasingenelwa ngabantu ababevele besendimeni leyi experience so lapha ngoba amafeni impela khafula amazi aqandayo ilanga lalichisa kwaba mnandi kwaba lezinto eziningi vele zichazayo ngaleso sikhathi but into yayingekho manje kuthi ukuthi engayitsho ukuthi lesani isikhathi umculo wethandwa besayesaba alright ukuthi bakhipha imali impela bazibona kanti lento ngiyakhithi sayisupport ngokungafanani but ilontshe njengaliyana umuntu kayivala umlomo even la namhlanje just president was launched ngcono kulama album onke esihlala swalauncha lama sales akhona lelo langa vele angazi kwakunjani ngoba dasuke saqala ukubona khona ukuthi hawu manje ngaphi and credit to abo MC bakhona bayabamba umcimbi MC oMoshaba abenza into zenzeke of course I know of course babenza into zenzeke because into eyenzakala lapha yayinzima kakhulu ene oMoshaba babethatha into nje ukuthi manje lapha vele sizoyenza umsebenzi kube iclass sizoyenza iclass la even lobu khulunyelwa la usokuthi kathi sizangela wena uze la kule nkulumo lesikhulunyiwe sibona usudonsa South Africans business people into this music and they were putting resources to the point ukuthi they ended up adopting you ukuthi wawusuhlala ngumuntu. How do you get to go to Limpopo? Ufika njani ku Ramuloko Finance? Limpopo ngicabanga ukuthi konke lokhu nje mina mbona ukuthi kubuya ne-hard work ngokuzi advertiser njengoba ngeke ngathi ukuthi ukupromote kwethu la kwagcina kwenza ukuthi abantu laba esikade sikhuluma ngabo abangama metro labana abantu bangapha eMpumalanga so ke sathi sihleli ngelinga kwangena ikholo evela kusisi lo bekhona unene oweRamuloko yes oweRamuloko ukuthi ay guys silomcimbi kanje sicela ukuthi belizositshayela eLimpopo. Shout out to Ramuloko Finance in Limpopo. I've seen them doing wonderful things to umculo wakithi kurumpe kakhulu bexhasa iqembu le Mlambos. Vela kwelinye ilizwe bona ngakwelinye ilizwe. They have taken their money banikeza abanye abantu but they will come with big cars kuma launch. They would really put a class. During that time I think kwakulabo abantu abangani ba supportwa umadala boys ahamba labo babo acti labo Shannon isahamba labo Allen so le Mlambos yayingena khona people la ihamba le Ramuloko and it was a very big deal. So I think business people sometimes I don't know why are they shying away from music wakithi ukusondela amaqembini abakithi abakithi I think they need to be engaged. Okay. Yes, because I don't think ukuthi umuntu olemali uyafisa ukuthi angazi ukuthi ulemali into engayinanzelelayo. Okay. Sonke masilemali sifuna ukuthi abantu bebone ukuthi asisweli silemali. Okay. But abanye babe lemali bengakwazi ukuthi bayisebenzise bayifake njani futhi kuwe. So engakutsho ukuthi abantu bakithi abalemali abasondele siyabadinga especially ku music. Music vele ufana le kuze le motor efana ithela ipetrol every time. Because as long imali ingasangeni 1 2 3 ama members aqala ukukhathala mayikhathala ama members uzobona sentshintsha ama dancers bese likhala ukuthi ha Mlambo setshintsha ama dancers ukade azibebuya kahle afana abantu sebatshintshile no ikukhathala ukuthi imali ayisangeni. But umuntu maye buye wathenga for example iCD one ayithenge maybe nge5,000 that is money. Omunye abuye tshaza ukuthini SaMaNgwe ngifuna ukuthi ndigqokise labafana bakho like those people abaseLimpopo. Yes. Labana abantu babesenzela izinto eziningi. Wow. They even bought me a suit for 15,000. Wow. Stuff this Google was bought by them. Halala.
Wow. Sikhosta 7,000 statue lesi. Hey madoda. eBhokati lokho ngahamba kade sifuke eBhokati uzosithola 7,000. Hey madoda. But you know what khona kuyana siyakudinga kusenzwa ngabantu bakithi Yes. sizigaje lathi ngabantu bakithi uyazi ukuthi usomabhizinisi maye kubona ugadi stage ethi ya ndoda lo hayi yabona la igoqa izandla ukuthi ya No, I'm very happy with the few business people abantu bakithi abalezimali zabo nje that have come and supported and they are putting money siyakubona kulezi insuku even kulonche album entsha leya DCT yona phila one esithengiswa ngendlela eziphezulu jofu kwabona ukuthi Mlambos ite yona iyakhipha ama CD so uhamba ama jama USB kulezi insuku nansi USB bathe bona bayazi ukuthi alisadlali ama CD so they are now selling CDs which is the latest album abayilontshe nje emalangeni. Shout out to Ramloko Finance, they supported the event. Charity Sizani Chuma from Mangako and Ule ohlala injalo supporter and all the fans that came through to launch Mlambos Express Paint. Then Mlambos was in South Africa. Then all of a sudden you decided to go to Zimbabwe. Why? Actually njengabantu aba music is business. Music uyi business kunjalo nje. Businessman makungasahambi la awubuloku ulima la kungasaphumi kona amabeli. Not to say ukuthi South Africa is a business but engakubona ukuthi abantu baseZimbabwe they need us back home. Okay. Okay. They need us back home. Why listening ngapha eSouth Africa? Ama venues they are limited, especially in Gauteng. Okay. Indawo zokudlalela. Khona enye indawo ungafika ungasoze ufike nje eCosmo uthi sengicela uzochaya ishow lapha mfuna ukuthi yabona. But ekhaya uyaphuma esigodi uyaphumula ngapi ufika ucha. ucha. Ukudlula konke ekhaya phela madoda kula mayuzi. Okay. Amayuzi awekho la. Ngachaya ishow ekhaya inike 1000 usani le mali enhle kakhulu. Unlike lapha ngizongena eHillbrow Theatre kubuya abantu abangu 3. Exactly. Le Hillbrow Theatre is the only venue kade sesikhangelele ukuthi masifuna ukulontsha umuntu ufuna ukuba number 1 eHillbrow Theatre. So lapha kule kuyasilimita but anyway charity begins at home. Somewhere somehow fanele sibe sekhaya. Somewhere somehow kufanele ukuthi ekhaya kungabe kungekho mnandi nkini but mina ngihlala ngikhuluma into eyi1 ngifuna ukuyikhuluma ukuthi amabhanzi mayengekho la ekhaya ungaze nuka umakhelwane ungalandeli yenza iplan lankini ugcina ukudliwa amabhanzi agcine nuka nje. Perfect. That's the wisdom. Yes. Then during those years we are seeing a lot of exodus ama band members akabafana bakho leaving the band and kuma endlabeni zokuxhumana zinezi kubulenjini kubo Facebook there are a lot of things that are shared by fans abanye speaking ill ukuthi awuzibani uhambe so because uSaMaNgwe kabhadala ama band members akhe ubani uyeke so baningi abantu asebe nansi lo chatting futhi okay baningi abantu sisaqhubeka njalo kuze sube satshintsha they have left so you hear different stories ukuthi awuzibani wahamba because of lokho o20 abaseko ugodo lapha abaseko bazakhela ikhaya labo amzo bazakhela ikhaya labo but if you remember that Mlambos that was there the giant group that you had formed I don't think ukuthi ibikhona iband yathi ngayimela ngaleso sikhathi if we are being correct and being truthful ayikho iband yathi ngamechana le Mlambos ngaleso sikhathi when it comes to stage what happened why did we lose that touch because I don't think silayo kwamanje le Mlambos. Actually into engiyaziyo mina ngamafitshane ukuthi it's not about money esikhathini esiningi. Okay. Kungaba imali emntini omunye. Okay. But ke leso sikhathi efika kathi leyo mali yayingekho na. Makuthi uhanjiswe imali. Leso sikhathi simu welcome kuyabe sokujintsheni. Maybe wabathembisa phela ayizokubhadala so then so khamba isikhathi sababhadala imali. It's impossible. Into eyenzakalayo abantwana sibawondlela ukuthi behlale belathi sonke isikhathi. Okay. Okokuqala. Bayakhula baba. Although umntwana mayesefuna ukuphuma umuzi omunye kaphumi ngendlela eright omunye kakutshela ukuthi ngifuna ukuphuma. Yaziphumela. Omunye uyaqala ukucreate into encane enye ezobambeka. Ukuze athole reason yokuthi ebantwini. Because thina kuMlambos ifamily whatever makuyi glass leli fanele silinathe sonke iglass. So ngamafitshane laba baphumayo one by one baphuma njani?
abaphuma one by one ekuphumeni kwabo omunye uyaphuma la ngesizathu sakhe. Let's look at DJ 20. U20. Yes. U20 okuphumeni ka20 actually u20 ngathi ngithi was dismissed. U20 was dismissed. Due to ezinye izinto ezingazange sihambe kahle. Inkulumo ezinye ezingazange zibe right. Alright. Bezaba khona between engakwazi ukuthi ke kwakuhambe njani. Phela all of a sudden sabona sokubuya abantu bempick up lawo bemphakamisa. Okuyinto enhle kodwa ke ngaleso sikhathi kulezi inkulumo ezingazange zisecurate kahle. Alright. Eziyenza ukuthi umntwana lobe ngowakho kwesinye isikhathi ugcine Uyamiyekela. yes. So ikwacina usithi hayi asichiwe udlelwane. Hayi. But now in good books. Yes, we are in good books because u20 vele is my right hand man. U20 nguye umfana impela sifila manje la appreciate even ebantwini. U20 uyakutshela ukuthi mina ngithwase kongwenya. Silungisa konke ukuthi antu yabona ukuthi akakoshayi ukuthi akutsho ukuthi ungwenya impela wamfaka endleleni. Lokho vele uyakukhuluma every day and I love him for that. Exactly. And then asiye now. Labafana bakhe abagijima kakhulu. uGodolude Amzo. Asiqale ngoGodolude. Yes, qale ngoGodolude. Before uGodolude I can't say ukuthi waphuma njani because uGodolude all of a sudden sambona futhi sebuyele kuMagwaza. Kasanga communicate. Sambona sebuyele kuMagwaza. I-communication yakhona was the agreement ukuthi yena ngasaphindi futhi ebuyele kuMagwaza or wakuthe agreement maye izilungisa sengapha but base ngimfuna back khona lokho ukuthi kuba lezinto ezicreatwayo phakathi. Ezigcine ezinye ezigcine ezengathi uthiwa imali kaziphumi. But iminyaka yonke le masilayo kathi iminyaka yonke masilawe imali zabe zingaphumi ngandlela. Zabe ziphuma. Ngoba angikuthi all of a sudden wena imali podcast ngiyayeka imbhatala. So kwesinye isikhathi yikho ngithi omunye umuntu vele vele selama plans zakhe. Okay. Ngoba lokuMagwaza futhi wafuka wahlala wadlula. Akaseko futhi kuMagwaza. So uyabona ukuthi into mazisasemnandi uGodolude was the guy ukuthi ulwana umfana uAmzo why close line. Mina ngathi ngibuya ngivele ekhangaza ukuthi lo mfana omnye driver khulu lapha mdala zabuya la ngathi sifine. All of a sudden ngoba uAmzo samamukela uAmzo mfana uyagida phela ufana lo yagida. Then lona umfana lo wabuya wa striker phela. Maybe since esifana lo Godo esimbuku lokho. Kanjalo lokho. So ukuthi what happened actually because all of a sudden sezwa sokuthi uAmzo la yesokumuntu la engasazwakala. Ngasazwakala kanjani? Ibuya kuphi le information? Kwenzakalani? Angithi manje lwana phela ngale sephumile ngale kuMagwaza sefuna ukwenza okwakhe. Okay. Mayenza okwakhe lo mfana ongapha hayi umfana wamlwana la izamthatha vele lapha. Ngizamsusa mina. La kanye impela kwayenzakala. But did you try and maybe ukuthi likhulumisane lo Amzo ukuthi ubonisa abafana mfana maybe Abafana bami mina akula secret vele labo engiyenza lapho. Actually mali ngakhulumisana. Kufika ukuthini vela lizwani kumbe lifika ukuthi umuntu abafana bona ngabafana ukuthi babevuma khona lapho but enhlizweni yakhe bekwazi ukuthi lokho vele mina ngisakwenzi. Wenza shali lokhu uhleli kompala ukuthi hayi maybe njengoba sikhulumile. Kanti vele ngasezitshele khona ukuthi But ke it's not good to lose a dancer or a player. But sometimes it's good. Ukwekela omunye umuntu ahambe ayenze okwakhe. Akhule futhi it's good for igama lethu. Only ngabe appreciate into abayenzele yona. Kuba buhlungu ma benga appreciate ukuthi lapha ngalokho. Uyabona? Because mina lokho ngihlala ngikutsho even labana abakhona ukuthi guys if you feel like you want to move ungayisabi. Valelisa sikwenzele farewell part undova ehlala itsho lethu. Valelisana silenzele farewell part abantu bekwazi ukuthi lo muntu seqala into eso. Siphuma la. Lingaphumi ngama bad records ukuthi umunye simuzwe sekhuluma ebantwini ngale sithi SaMaNgwe wathintini because vele inkulumo ezinjalo zihlala zikhona. Kodwa ke mina mangaphambanisa I'm the first guy ukugruma abafana from dancers to bahlabele bephiwe microphone. Amapenda amaningi esikhathini esiningi ngiyakhumbula angisakwazi ukuthi ngangikhuluma lo Absol. Ethi no you can't be vocalist lonke. Angeke libe ngabanikazi beband lonke. So mina ngakubunazela ukuthi utsho ngayo. But ngakubunazelela late ukuthi no wonke umuntu omnikeza freedom. Yokuthi yazi ngayenza loba yini la. Ekugcineni ifreedom yakho usika isebenzise. I abuse. Angithi nela belibala abantu elibaziyo abamaphambili abagidayo. But did you know ukuthi I trained more bassmen? Bahamba. Abanye behamba kula mashow ahleliweyo so.
engathi abasatshaya manje abatrainwe yimi ngobani laba ama-president khona umunye umfana hayi kodwa akasatshayi lana wakongwenya okuthiwa nguthulane lana ngamtrain wayehlale buye loze funda umfundisi hayi laye wahamba ngatraina umlungisi uncane ngamtraina la ibhesi wahamba ngatraina u20 u20 wahamba u20 ehambile kwasala lo mfana uKid Boy ngamtraina ibhesi ngoba wayevele echaya rhythm kweziqeda amazwana laye wahamba ngatraina lo khona manje uMelboy sabona ukuthi so bonke laba usho ukuthi ekuhambeni kwabo lapha bahamba kahle mina angeke ngisho ukuthi bahamba njani ngoba makuthi indaba yemali la imali anilayo le abayifuna la uyayithi makuthi indaba yemali nami ngabelayo imali nami siyayidinga sisonke whatever sekutholileyo siyakushare makuthi akukho enough for sonke then if that is the reason ngeke kwavini I can't yeah so quickly ngoba ngiyabona ukuthi hey indaba yemlambo simnandi kakhulu izafuna sike sibe futhi lelinye ithuba wesahlala khona phansi uparty 2 sibonile lapha kule album entsha as you are trying you have rebuilt the brand sibonile even kulontshentshe ukuthi hayi sokulabadlala abatsha sokulama players amatsha it seems uyabona lapha kule rebuilding process enzima kakhulu but siyabona umculo wakithi angazi ungawufaka kuliphi izinga okulesi sikhathi le competition ungakhanyela lapha sachana before babengekho baningi abaculi kulezi nsuku ama band I think I feel almost 200 and ngobani imibhabacula abayi5 nje amabhendi wabona kulezi nsuku hayi labafana bazenza kahle and ngicabanga ukuthi they are forced to recognize ukuthi lathi lapha kumele sibophe siqine impela actually angeke ngisho ukuthi abangu5 hayi mina on my side I think bonke abaculi abakhona kathesi ababuyayo ama rivals they are doing very well bonke angeke nje 25 yes but bese kusiba labanye abathola uthambo ebantwini okay abafana lesimbi zejwane abafana labo umqolisi Mr Bones sengomakade bona vele hayi asababala lapho Mr Bones Warriors iDubia Masters labo 20 kuba la ukuthanda uGodolude babuya kahle kakhulu impela kungakuthi ajo abantu kudala ukwazi ukuthi mawumbhala ingoma yami vele ayile vele bazayithanda but kathesi ukwazi ukuthi hayi zikhona ezinye lazo ezibhalilezi ziyangena e-studio ziyachaya zilima nje kakhulu so kuba mnandi vele makunjalo kungathi kusa competition nyana ngathi la uthi mawulalela ngapha uthi uze umahamba uthi anje abantu abalandeli manje kwesinye isikhathi bayafika bakuthi hey haya la lichaya kudala madoda bona kathesi akathisa ngelisalunga hey bethu abasasizwa manje so uyayibona ukuthi no yena liyana vele kahle iyabe izwakala ngathi into embi but i-motivation enhle ukuthi lawe makukhangela ubona ukuthi akumela ngirelax ngoba abantu manje athesa indlebe zabo into ayinanzelela everybody manje ngama-engineers abantu ngama-engineers ngama-analysts bayakwazi ukuthi ingoma leyo ila-Twitter bayakwazi ukutshela ukuthi kakhulu lapha so sesilama-producers amaningi labo-engineer abaningi so wena indlebe zakho zingakhutha lona bethi hayi lapha ufika waphuma la uphimbile la so yabona ukuthi sesile challenge enkulu so uma uyenza njalo ubona into yakuyenza impela la uyenza liyawenza na ama listening sessions before ingoma ayisiphekiwe lapha iphuma nje abakwenza laba abanye ukuthi qale kulalelwe lapha ingakahanjiswe ebantwini ingoma yalalelwa ipasiswe alright nje engingakutsho ukuthi angeke upheke ukudla okungathandwa umhlaba wonke absolutely loba kuthiwa njalo uNkulunkulu uJesu wayephilisa abantu bemkhangele phela kuyevusona babemzoni kodwa abanye vele babengakuvumbi lokho bayala bethi salamu njalo umuntu evusa umuntu so uyabona ukuthi nginje ngingumlambos ngeke ngithi mina ngizosatisfy umhlaba wonke bakhona abangithandayo bakhona abanye babengangizwa total umuntu uze kutshela ethi ayabona nje SaMaNgwe ngabuya yekela vele la umculo wabela ngozizwana lapha so kwesinye isikhathi ungaba discouraged ngempela ugcine uma ungakwazi ugcina uchannel lesihlahla because but ukukhangela ukuthi
ulinganise nje izinto zonke ezikhona emhlabeni uToyota ukhiphe iLegend 50 omnye vele abeyizonda la imoto ethi la iToyota ihlulekile la yabona ngabe iRanger ayekhipha iRanger iRaptor ukuthi yenzani so bonke izenza izinto ezinjalo zikhona la sewela semculweni yase kuchuzela abafazi umnye ukutshela ukuthi umfazi kabani hayi ngiyadlala mina so but another very poison right sesivala le ndaba iza Jofi ngiza nika ithuba ubaba Ngwenye la his last or closing remarks to the fans kini ma podcast amahle to other stakeholders out there government or ngabantu nje kakhulu abalandeli labo abalandeli bemlambozi njalo his parting words lama podcast lokuthi umculo utholakala ngaphi share ama details lezinombolo ama digital platforms ama Twitter engilungu ngama YouTube English ukuthi Mlambos ikhona yini ama digital platforms into ezifana lezo hayi ambongi ithuba bafowethu sibonga kakhulu babukele emakhaya kuzo zonke indawo enzaqala ngakho nje ukuthi siyabonga isupport elisinika yona every day la esihamba khona ngabe kusemakhaya Zimbabwe South Africa anyway kuwonke ama provinces nje siyamukeleka kahle siyakubonga konke lokhana ngoba thina sasayini ukuthi la esihamba khona egangeni la emfike khona ngafelwa imoto phambi komuzi wakho yona lo muzi singwangikhaya so into esayisayina phansi so into esicela kakhulu bakithi isupport yona sikaze simi ukuyicela because iyashota plus lemculo leyi kathesi sikhiphe album entsha ethi yona phila ka1 kuba buhlungu ukuthi uze umuntu ethi ngicela unisendele ingoma ngeWhatsApp so kuyasilimaza khona abantu bakithi ungangcono kungenani ufakele iartist kumbe i-airtime uzucela ukuthi ngicela ukuthi unisendele ingoma than ukuthi uze ukuthi ngicela unisendele ingoma ngaleso sikhathi ingoma wena uphumile nje umuntu uyathengisa amatamatisi uze umuntu ngicela lelodi itamatisi kuphela ngenza isitshebo kwanamhla so kuyasilimaza lokhana kuyipiracy ngokwakho so umculo bakithi ukhona kuma digital stores ukhona although ngama hard copies ngeke sifinyelele ukufika kini lonke loba liseLondon loba lingaphi but ke emoyeni uyakwazi ukuzidownload ingoma uzidlalela ingoma zakho zeMlambosi ukudlula konke esikucelayo ngabantu abalezimali abantu abalezinto bakithi sondelanini Mlambosi yalidinga irumba yonke jikelele ama artists onke alidinga ngiyafuna ukuzibona la ngelilanga nyehle endizeni siyachaya eUK so lokho kungayenziwa kuphela ngabantu abale power yokuthi yazi ukuthi sicela ukuthi sike sibize uMlambosi lo Martin maybe lo Madlela beke bezosishayela eUK konke kungasijabulisa kakhulu loba umcimbi wakho mawenza imicimbi emakhaya ungafaka nje Mlambosi usuyenze show ukuthi abantu abamla bayafunda bahambe esikoleni lapana kulapha phone number lapha for bookings Jofi ma uthi yabona lapha ngemuva ithi le number sokuqala le lapha sifonela u082 3516 inamba yokuqala lena 082 3516 landelayo 061 2829 269 bephinda njalo 061 2829 269 khona enye impela abangasixhuma khona lula sile ama lines amazwe angathi angafani Zimbabwe silayinye yakho lapha futhi 063 390064 lapha esingaxhumana khona imali lemsebenzi loba lilama parties hayi Mlambosi wena kwakho nje uyasinika indawo kuphela ukuthi madoda bekani lapha thina sibuya le sound jet lightings siyasifaka ugetsi isitimela sihambe kube mnandi le number yaseZimbabwe nje umuntu ohlala esekhaya plus 26378245395 nyatholakala zonke ngama WhatsApp siyabonga hayi sayivala le ndawo Jofi sibonge kakhulu kuma producers zethu sibonge kakhulu kuba ungwenye lapho othe yena simbiza nge-short notice nje umuntu nje obehamba la wathi hayi ngizabuya la ekhaya futhi le podcast yabantu ngizokuzwa lami ukuthi hayi ngixoxela abantu we share, you understand, please show some love kuma comment section lapha hamba no Facebook go and like Mlambos Express Band, go to YouTube, like ama video, share umculo wakithi ngabantu bakithi laba podcast le ngiyabantu ngokwakithi by abakithi. Danko. Siyabonga. Love you.